mfonyi no a eda ahano mu ni say na education minister Owura Haruna Idrisu na chese wo bam Mami Jane na Opoku Agima ye no atu mfonyi no de efe ye pa eho ensem so anopai daily graphic edibi aba wonsa so a wo betumi akenkan bi ewo honum Mampeni John Dramani Mahama se wakopim ewo New York na ne nkasa yemu no en wode atudwa se ni tichu eni ebibrem atoya amamaya hodo no ebre awie duru se wo mo ebema wo mo focus no akọ empuntuo ena ne kese pa apomudin ensem ho sanse COVID-19 yade no ebaaye no ema ebibrem hanom amama hodo no nyina no edane ma bi de expose aman no se apomudin ho nsem no enko nkan wo hwese de na COVID-19 yade yi ama ya man ya hodo aye mobo na agi se ekopemmoa edi free baby ba no a ehu behia sesesia no entutuye ne nhyehyɛ kitine bi ampanimfo ahodo edidi di enimu no won begu akwam amapomden ho nsɛm no etimi akonkan no wo mo hwɛ no wo mo nye ne saa pepe ye ntena hɔ emma pandemic foforo emma biem ansa na ya pe baby edi yeti ewura enti daily graphic no pe nsɛm ahodo bi a wo bro so na mabobo sui wafa daily de ma so memfa daily ne bi ntoa so na daily guide ano pe ensam no a baadwo abobo sui no eno a na no wono nso edenam sonkuma no na wo mo kaseti ase yewro kudwata black akwan ofa so kasa efa Israel ne Gaza entokwa na ho se ebewie kura ma ase hunsunsan so betia Ghana no na eho ade no won twensa na wanka ne yi kura anopai edaha sa na deportation deal no nso a ebobo ba ya donkuma no efre ho nsantrofo nhyiemu no daily guide and fancy kratafa to so nsia wo de ho nsama ba beto aposifo che wo ma che kwamukanfo bi enipa miensa afa ho ti nananom wonse do nso no wo de wo mumfoni aba beto krata na chi ene akodi a na ekura wo mo ne nyina wo ha ma me Gertrude araba esaba tokono wono ne nsemi nso eda kratafa eto so nsia na wo se aban lawyer pani de ho krata motion akoma Supreme Court se obekwa so aye na dwuma wo court ho ana ho nso abono no eye daache ene munsem ebepi anopai daily guide obokrata de esono no na adwoma memfa Ghanaian Times nto aso na efe memra won chen wode mampani His Excellency John Dramani Mahama Mfuni aba betu akire no wo chese we de wiase ama nyina wo mo nsa anwene ho mienu nwene ho biu se wo mu tu won ho mpon a wo mo nkan ho se koba se nsutiafo didi mepe mampomfo ho adwo won erenti wo mo hunu na wo mo hu se bia yeyi a na wo mo ayeyi nti ma wo mo nwene wo mo nko ho wo mo nwene afoforo ho enka ho Ghana ne Saudi Arabia yen nkomo ayakwa akodie ene yen kuta hodi a ebeboa ma empuntuo ni dwadie timi agina ne naso eno na ambassador wone empanimfo mfuni wachira anopai wetwa ede aba maame Jane na Opoku Agima wo ahene ahempon kurukwaw ne mfuni na edase wode soafo ohwe enwumasua so eno Ghanaian Times de wode aba na Ghana Immigration Service for say wo mo ye nhwemudie bi de ama wo mo a aban nnwuma ekokodi wo mo ho titro aban contract ahodo ko wo se wo mo fa so kutekutem na enema nkwankwaje wo mo nsam nimdia ahodo ese wo mo nya ene emusu ehu no so hwe wom ne nyina da na yewra Samuel Basentele Amadu Comptroller General ne mfoni ne da hayi anopai krata Ghanaian Times de odi ababi ene no yemfa Daily Democrats no entwa so na oko kratafa etoso mienu no a Narcotics Control Commission eye na kokofo wo matimi abo adwuma so no pa ewo otini bi eno eye mpotemu bi a ewo enkramantem ha ewo oya Madina stretch ne so honom a han ho na ewo na yechiemu se okosa empotem honom a ade baako a edi akotene wo ho eye enurobone ganga hodo no ene wo mo biaye a base ahodo a wo mo ye enurobone no ewo ho na afei nso biaye a sebe tutu bra ene wo mo ye wo ho no mo bekọ na chese base na my way ne mmemmai wo mu gu ho na chese wo mo ye de wo mo pe na nakokofo ebowura ho no wo mutimi kosei enubone jijiji niema hodo no adifiri wo mo do mo hyehye saa eniema boni no emu echire wo mo chire enipa enan
ya esu se wo so drug trafficking bi ene ehu dwumadie ene wo mo ye e wo honom na nakokofo echiremu se we no enya ade ebeso honom a ene eye otini bi wo chena ebeye empotemo foforo enti wonbeye akopem se saa ade we no wonbe ma no abrase ho nsem ewo Daily Democrat emu na wo hye enchen ha ya wode yaba wo se Akye Abia royal family eye abusua kronkron bi a ewo ekropon Akuapem wo mo ene custodians ema se wo mo na kire nipa wo se fata se Akuapem hini stu akonwa kese no wo betena so na sa royal family no wo mo de aba be kire mu se ye frɛ owura bi ode hye kwadwo kese antwi wo mapo no wo ma disoni no se enye wono na legitimate contender se wo betimi afro Akuapem hene akonwa no enti wo mo ye nhyiamudie bi enano ena abiwetia Georgina obuo yebo a ya wono na ye panyina woda sa royal family no ano no wo mu gu nsa ya amamre ne amane twa dwan ekyiremu ese ode hye ne de yade a wo mayi no esi enchen kura wo mpe baabi enkotena na enye wono ena esesa wo foro saa akonwa no ehu amane enso Daily Democrat edibia ba anopai gold board for wo makoye donation kese pa 2 million Ghana cedis ede ama Ghana Medical Trust Fund for eye Mahama case no se eno NAF to a wo mo abo a wo mo ede gu apomdini tutu ene non communicable diseases ahodo wo mo ye adwuma na obi be ye adwuma cancer ne niam bi etete sa wo mo ntimi ntwi aka no sa foto no ne ye de eso sa nkrofo no asene na gold board for akoma wo mo 2 million Ghana cedis say wo mo emfa eni wo mo adwuma na Deputy Chief Executive Officer Emma Gold Board Ora Richard Nunekpeku wono ena nifo nyini eda ha ye maame obi adaku opoku nso a woda adwumaku no ano no wono so de eda ha no a wode cash no anasa check no edane ede amano ehu asem so ewo ahanum sei anopei ewo Daily Democrat emu na Education Ministry no wo mababe church nima mu kakra efa school placement no ho sisi no na akwakwa ye o ha okese pa ya adesuafo ne awofo no wo mo etwa ho kwan wokọ na to won kran hanom afiri enene nansa ebade enye asemkum akra wo mo ma pick schools a wo manya afo obu honom a wo se wo pe boarding ni amani day obu honom wo se school we ma amfa enso eno ne ye de amame sa challenges ne nyina no aso ye hwe humasua ensem so se womo edinjisha hudu egu akwam se de beya wombe address sa challenges ni nyina enti anopei ensemo a Daily Democrat FAB ebaye enum ene mamemfa the Chronicle do bokrata anopei bi enyomo ngoma no aduosiankro niyimu aduno enson add to them punishment upon punishment may they have no acquitter from you eno the Chronicle the whatever in quotation na syndicated cocoa ana cocoa syndication hon semono ene ne reform enkomo e wo ho a yewura Joseph Boahenedu wo titi bi ma yewura Ade Acheampong no eno ena krata ye twade aba na wo se de yewura Brian wo kan ye nyina no wura Joseph Boahenedu wono nso watiti bi pa ede aba na yewura Brian so yi ano anopa Chronicles ana wotwa ede aba na Chronicle krona de aba betoa we penny a CDM ne kasai wo se kama yese galamse ne kon no Sompa mampani we yi nani ede ama wo man no we a center for democratic movement penny a woda wo man no na wo kasa asemi anopa yi eno nso ena da hayi na wode yewura tete yohonu police yampemasi eduni mfuni ede akire ha na anopei mehwe nanimu a wode da ha na enyama kono esanse nani abere ne buafu afu nyina ne se was the police warn there will be no safe haven for criminals wode ntiamu asi akire je wo mani abere papa ne nyina se wo manya akwamukanfo a wo mutime koto so esika korabia hodo ye wo yenkuru nkuma ene emu akasi mu etimi wia wo mo no wo manya emudu aso wo mpachi wo mo esusu se wo ka ho ya emu miensa de kura no tututu nti wo mo atinananam wonse do anopai
ɛno nso ɛda the chronicle da bokrata no achi ya yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ adatafoɔ mmienu bi a yɛsɔ wɔn pa achi sɛ wɔn ekidnapo nipa na wɔn awie ɛde wɔn akɔbɔ bra ɛni kwan sɛ wɔde wɔn ɛbɔ no kɔɔto ama wɔn bi na ɛno nso ho nsɛm ɛda ha ya anɔpa yi yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ a wɔn mo tie Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 ahoma yebebi atum ama wabam no majo afamijo na yemfa daily post ento aso emise issues na yedi kan bobo so no ensem no ana wo mo so ede aba Malawi ex-president ena chese wasan wini biem at age 85 ya ono eneba be di oman no eso eho amane ewo daily post emu mampani ne nsem odi tudwa ede fa Accra reset ena afei apomuden ho nsem dwumedie no emu no nso eno nso daily post afabi ede aba na so afọ wo hye ensase ene wo bo ade mu ene pa wo de adom omani Emmanuel Amakofibua ena wode ensem ahodo akoto dwa sesi a Ghana yensu a ye rivers no yakwaye ahodo no nso wo mo eba be declare ho nyina security zones ne nyina no kan hyehya ahodo mu de gu akwam se de be ya galamsey wo mbetimi atu asie wo mai emu enti se wo mampani kan ese wo mbeye action no ebi enie ezi ye declare wonom ne security areas amepacho obia eni ho kwan se wobebo ewura yekwaye mu anase yensu ano so se wo mo ekwakoye any form of mining bia ewo ehonum governance accountability series ase en wode sansem no ekokoto dwa eho amane daily post edibi aba anopei na ansa na yebepeke course no ebi se messages ba ko mienu bi aba enti mamemfa eno emfemu na afei no yempeke course no Masa Wood Edifree Kumase Bantama or say President Mahama should be focused on solving issues of national interest. It was chira neme bi ti se galamsey unemployment mabuna womunye adwuma enye ene ahochira abusu wo Ghana ha no omampanifa ne focus no enko ho no se de be ya neoma ebetimi aboa wo say hashtag no bawumia beba 2028 enchia enkoma honorable Sampine National First Vice Chairman hopeful eno so eno no Masa Wood di eno no KK Edifree Kaswa American Town Kinky House and wode aba o say President Mahama was coming Ghana for nyina wa bro wo opposition no wo yedede an and wo mampani Akufo-Addo and won declare state of emergency say si awaba na yesi ye bia wo no wo mpesa obeye wasi kudos enko enfama honorable Moses Abo eno KK dia wodi Efree Kaswa Arthur Deka edine dia ba was a great delivery yedase ena fe so Nana Mensa K Wilberforce was a mechiamu Sompa fo anope it's a new day yenso yaje so kama ewo ehonum madwenchire kakra mode afa Facebook ena anope makenkan bi ede amamuyi ebre no awiedu adu se wonso obebem madwa mo anopɛyi nkɔmmɔ ne nsɛm ahodoɔ a wɔn de agu bama soɔ ɛno wode wɔn nso adwenkyerɛ aba bɛka ho nsɛm no deɛ ɛdɔɔso deɛ ɛwɔ wo ntamu deɛ ɛwɔ Tarkwa hanom deɛ ɛfa assembly ho deɛ ɛfa wɔ assembly ma ho deɛ ɛbɛma wo ntamu hɔ ayɛ yie deɛ ɛfa ɛyɛ bibi a ɛbɛma Tarkwa ɛne ne nso ayɛ mu atu mpɔn wɔ ho kwan sa anopɛyi wokyerɛ wadwen ɛwɔ ho afei ensɛm wo da ubon krata no mu nso dia trend no ɛno nyina ɛkwan dam. Hello, good morning. Good morning Omibra Owoahene Acheampong. Nyame adom James Kofi mayenti wa nopai anope de beda wase na machiao na machia MC ni MP honorable Isatila, right. Papa no o bojuma community police and fire service. Right. Mama o ma concurrent. Akoye training wo Tesano police training school. Mama. And why for opening wo mu hand over. San kola ni na ma police for ama o ma yejuma.
Right. And the woman 40. 40 Mranchani Kitama and Yajmai and Omu yet that ceremony 10 o'clock our police station. Okay. And the Yamishra MP, Yamisha Nepa, yeah, yes. Right. Owoahene, yes, sir. And obey the and suit up for quite now, my yeno. Omu machine Cassian and Fapanisino. Ubahero. Lord, no, Mudi Quatakradin. And Yana Guquanu Subedri Nebususa. One Bassisa and Frico. Okay. Cassino, also, a weird casting in Namususa, Esa, and Ya Yusumutuno, and moi. Okay. And that so, yes, Mupa, a fine dear Sabu, or my year. And so, near my question, as if say, Quano Mania Cracker. Yeah, I say. And also, oh dear, Yamin Shrow. Ade Akye Abia, one so bet my friend, oh dear, ba. Assemble Kosoa air trendy, Yamea Doma or Chenefia Day, and Ira MP. Low noir or de ma interest be any hono or Chenana air shall and also, yeah, another information, Mede Ama war, ewo ho, enom. I feel bankrat anumwa, or Mampany, that's why a war. You and meeting I say or the same be to tuja echrem say be mine ade a covid no higher papa enti eno so waka ho nsem attorney general so say ante get to tokono ye na dia or say or kopenche chremu no asem no kura boro attorney general so enti attorney general so refer asem no say yemfa supreme court na supreme court nchirem say ye je wadwuma say chief justice ubetimi aye wadwuma se judge ewo supreme court wana say ye je wadwuma ni mienu nyina no yaje efiri wonsem eno nti attorney general say ensama maame no kana nde ise mra kwan so na to asomu nanso hia nchechire mu nti no wadane de ama supreme court say wo mo nchira asem no mu ema yenhunu nea ebesie ewo achire 0546 61 8774 0546 61 8774 0260 196062 0260 196063 na waboy room na ya Jones so wadwen kire ene anopai ewo Ade Akye Abia. So good morning sir. Me ba che wudi ni baby a okasafi me did Medasi mainti ofori. And I pay Masma Mechanic say Ghana Hana Yawono. Yeah, to politicians for us, so almost very abroad. Because Nanso was at the camera, every result was abroad and crime. After the way trip and Ghana is a running crime. Obaku to the and say for no running crime. Master, you shall come running crime, Master or first to the crowd. Because oil between Papa or Sankan is going to oil there. Or yeah, Oklahoma matter or first comes to soldiers who go to a running car for them. This is a carry, you go to Mla, you didn't know, you have to go to the Matter. Right. This is and the more that I will say, also that my kind of this I'm men who cried there. It's never safe for Mama. I swear, Mama, you find politicians, not saying you know. And this is because I'm calling as a Johnny in a Jano Kota, only so everything, only so anything. Right. If you have president, no, Tibet and all say, no, only state of emergency. No, what's a year a Chinese channel or to the because I'm not on there easy. If you're not Mama, you're feeling triple for the young triple for us. Master, what you know, and I be a more show. On what is our command? That's when you are here. What's I read yesterday? I was not yet to buy a movie. What's I can once 3 years? Let me go a sign. Right. Music up from go to that was and not going to now once a year. That would have done for. Yeah, that's a Yemfa Obibo Fro. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Udini baby au kasafi. Sina na ya kasafi bravo. Medase nana mayenti wano pay.
I'm saying some. And I'm person come on some kakra. My issue I'm saying. Aha, Calamity dear, Massa. So I'm penny between a pa. It's a saying for no. And him from the boss Abrano pa. Young fan says, Takwa has a share away. That's what they were saying. Let me hear them saying, you be on my side as well. Nana, who is on the car? I'm coming for no. So I'm for no, my penny and Takran for no, dear. Okay. Second, for the Suda for Quasia for Mokwama de Brai, my son much. I'm for it, dear. On the Takwamaka said, the movie and call site ya. Who be no between your call. Yet I say, young for people front of pay. Hello, good morning. Would you never be our Casafi? Medas opening my into one pay. Amen. First of October, I'm to you. I know. Yes, if I'm and if you put your backyard, some can catch on India and just with your about 20% in February. The first of Thomas Alberto, I like me review. Ned, your current boy at your group photo. I am going to mean to be able to have a soya condo. Yes, Tom, your position. You're going to send some more. I'm a crack a second here. I'm at the pan on bomb your phone. You don't catch us there. What do you end this with the MBBR? 1 hour because. I'm going to say you want to control and to some to Mindino. Someone only MBB. And it's a way MBB and now you're this in it. Not the all cost and also in this in your far or in your home. The LGBTQ plaza, some George that don't hear demonstration. And we did teach up one day. Then I in the part of Mama Bay. How about the one to my phone? And just every young woman, your position will be a Cassambia beyond you beyond it. They depend on no paper pampa on Yini. Right. Don't feel. Ya di bi o mo ke some ka kafa ho na ye je president e je o mo to papa so you ye president o ya di bi o mo to papa so o mo nyina mo nse biri o mo ye da bana mo se first na man tan na nkasa o feli ye oni am ye adwuma ye da se no so adwen kira no pe wo ba na wa ba be kire wadwen ade akye bia o ye ma o kwan Ghana te wo sen ena no pe de we ne ka wakoma se o ka bi de wo ne be ma Ghana tumpon. Good morning. Good morning. Good day, ni baby Okasafi. Dennis, Google Junction. My inti no pay pacho. I am a tamasem there because of politics in tea. If I can have some other can there no on can work calculation. When you see there, in another near IMS on Oka, Kimuchidano, in Subotuma, like to Butma, will you see the Masamana? Then give you a look at that, and you do. Of course, another IMF in Shelley, okay, no. I need the Benny Alablano. The Benny Alablano. That's a woman who call no politics in tea. What they won't work a negative case. There's a. And the way what you see us, and Sabi and Coschulana. You didn't say. It's a similar can call no bit someone without some of the corner because the politics in tea. I think I had a coupon what done what can negative way. Amen. Also bet my friend Awabaso, Ade Akye Abia, wadwen kire eye de wo hia. Ensam efa amamuo mu, aban kese mu na afi yentamu ha nyina. Wo kwan wo bre ni kire wadwen. Good morning. Yes sir. Meda se kwadwo mayenko. Nyame adom. Yes sir. No, I want to right. I'm a son of audience. I'm a physician. Only everything I don't know what to like doing. Because I can tell you, I am a physician. So, Nima, not about 4 over 10. No more, no one but I'm a solution in their own. 8 months. I'm making good about you. And then over what about? But then, what about you? No, I'm not going to tell no switch, you know. I'm not going to say, put out from under the Jones, after I was there. And this is the mama here. I am a fire, so there. One of them was saying, that's when every too much there. Everywhere there, whatever.
This is what I'm going to Yes. They just put the park in I think I'm over park in there. And I will be wrong. Don't worry. I'm going to say something one year campaign. I'm not going to come over 50 minutes and I don't for it. I have 50 minutes of lunch and I was talking to you. Not of the forest, what you can do. The one cat. I can just what when and this over when I'm the man. What would you want to license in the market and for that? When you go for some day, when you there, so I know about you. Everything I can do, I don't want to come back. Or so you put 2,000 pounds or more license. Don't go for some day and I say what. First, when I want to go, I'm not going to go where I was. Yes, Meda se kwadwo nyame nhyira won so. Wobetuma frɛ na wode adwenkyerɛ no aba. Ade Akye Abia o. Ade bia Akye mu nsɛm ene yede ma wo. Anopai won so adwenkyerɛ ɛwɔ Ghana emaimu etewo saying good morning. Good morning, Owoahene. Yes sir, Kwame Kwache Tarkwa banso. Fantastic, Owoahene. Meda se mai ntie wanopai. Anopai de wabojuma. Ye chia de chi. Ye member because one of which is a Sarfutela, the Obia, the Ebriza Cobna, Municipal Chief Executive, will be absent. Can you start doing young son and normal? Now, I was a manufacturing temperature. Right. 24 years, I'm on board at Takwa Shaiva. I only 8 months. 8 months. This is a nominal. I say almost Castle radio show. I know more now, but I mean, I could do it and talk from one now to a monarchica. Deputy Minister of Lands. Yeah, well, I once and should I say, from and I tell you, should I say, from your father's best say, from the lands to do you should more family to my empathy. Now, woman license now say, if I don't go to my. It is the normal candidate 8 months of pay, and I am kicking you. And you know, you better 12 years, you may be not signing. But you're not going to go like that. And then you're not like it. Right. And you have to what happened. Hey, what happened? Or I had to that. You know, away, like, you know, I had to. Now, send them out to library now, but now, radio so that I say, and this band of just library, or your logic, and then why? What do you mean? Yeah, that's a bit no so adventure. Ade Akye Abia 0546 618774 0260196062 0260196063. Oh, friend, now the adventure no aba no pay Ghana eto saying hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha udini baby akasafi. Mbacho ni abe me jebu ni go Sudan. Me da se me nti wa no pay. You see, NDC for say 8 months in team fan every, and I say 8 months in writing. You see, okay, I say I will be such a Ghana to saying that Ghana knows. You see, 2012, in the 12 year, and another just some the court. Our court is spending almost 8 months. There are some Mahama, I'm on paying over catch Ghana for. 2016, all your campaign one can say 8 months now, or spending work court in Tina and Amshama. In the mother draw no went in Yana. No brother. Not the NDC for them. What kind of question Ghana for Mumba twins in the Ghana for you say it yes in Kwana, Kupon, and the fan assassin, and Kupon, and saying, see, Hadia. You bet I can't move. Nanado 2012, or Nanado, they are some court. Our court spending more than 8 months. Oh, because of court case, you know, announcement. Mahama went to 1 year because of court. It's after the 9 months now, after the Monomasan Smart Fan, almost 9 months to get or your pet mammo. Nippon on 2016, all your campaign said because of 2012, Nanado no court in Tinamsuma, in Jumebu or Ma, or Ketch, went to 9 years in Nangiano. Now, that's when you are 9 months, you said the phone call to. When you're 9 months, maybe after you also Ghana for Davida. Or a pet at the mouth. This is Ucha 12, and I say Ucha 4 years maybe. Before about 4 years, maybe not gonna finish the sumo. We are gonna finish the soon. It's Ghana for that, it's their part and Jefferson politicians, nobody. The brother, that's correct. Nanado this CSHS, Nanado bet now, so how many months of the CSHS buy? The brother, for 70 people and walk on, you're batching out to Nanado buy how many months? Oh, free SHS, no more introduce the first September no more. That is within 9 months, no.
aha nti what I show na mo omanpanyin Mahama eba no wanka say sabio nana dum to yen ko NDC fan ka say FHS no na wo ba di ko school a what do we sika and the one or the body ko school and the one in sky NDC for me kan kire ni me da say good morning sorry yam for people from Ewaha good morning Udi ni baby Okasafi from Jacob Council. Me da say Brad Jacob my inti wa no pay. Gana this year some because Adibia say no one is showing go back. Nje ina yin pay humbo na time people and this year good name and pen go back this was a president. Yanke umu mesena se na wan yaduna Sisi masa NDC NPP ga da mana o mai bugu yin fasubia wo because ubia ba so na jin wo yin zon paru go yo yo tado yo baka ala dina mtati den bidi right asdan yin ka okay I just said them practice ya right yeah da se bebre won so adwen kire ne de wo here hello good morning yes akwajo isa Owoahene. Ewu fa na mbele je mo to ko ti ai. Ebe ja ke tela. Wo na wo to ko ke mo. Ti abana be no. De kudu ke be do ju ma mbe sama ke be ya mo ni. Ti sama ke be we so de chu gwa ni so na wo ko ni. O gwa ni na ko ta sana. De wo ko we je ni ya ko ya sama waka. Wo si ko so we sama ke ba. E ju ma so we no wo kan sama wo ko mo ko no. Be ku be se te no. Ponko. Ja Mama sana, mama mi ama sana photo so ina wasu ni na. Ba so do so, ma so mi ho ma ba ba ye. Mo te sama na ka ba photos, e sama na ka ba bra chi no Japan ni. Asa na boko ni. Ya me tele je wo wanka. O sama wo di chira, ama bi am wo ko na wo kan nsam. E ti woni me sabika, won kama wo me se, e sama ka ba bra chi na wo photo wo de ko no. O mo se ni amo, na wo ko na ya fa. Na ye bo ye ba ko mo ba na ya wo te ti yan. Yam for people from Anope. Good morning. Good morning. Yes, sir. Kakara masome. Me da se my inti wa no pay. Na pay de we din che mu e de ba ma. Na no ma hin fofo mo wasama. Ke ka pinto atrankonya. Na ye de na se ke se nso ni ho. E de ama excellency Dr. Maso Ade Akye Abia Western Regional Council of State member. And I'm so doing education, we make a donation at the Tasco, one of our senior high school, so we find a painting. Right. And in see hope, a oba paying Obahema, a feedback kwaba the one, also make a donation. When we are a Yamomo, dear boy, visionary, and Abba, obey on a bush shaking yourself for Taylor and vision. Which is a shake Obama catches on Obama only for single people. Obama Takwana was a man punto. It is also was a man who had Takwan and Quadro. Now, what do the answer anymore? His door is open on any MC with a corner. Right. Now, the issue of your sanitation Takwa issue and environment and sanitation of Moasa. And the sanitation, everyone sanitation, the program now. I could idea my another film so we're dedicating on so be functions and entity. I got them the door. That's it. Yes, that's the bebre. My emfa obi wo hanan sana yako. Good morning. Yeah, good morning. Udi ni baby o kasafi. Bernard Bogo Junction. Me da say my NTNS. I MPP from the Occident. I think 9 months. 9 months Mahama fa yashi. Na 2012 for what's there? Mahama say court 8 months. Yeah, try baby. January up to now. Na Dallas now ayin. Dallas no yidi what cry him. In the petrol ayin. But then you can want to do share the Mushi what's in the water. Then you try the 20 and 25 and $1, $1 no yahin. Then the petrol 1 liter yahin. Abeduma na APP what by way. It's not by way. It's about 1 month pay. The means the is that what you
There we go. Look at it. 9 months. 9 months. Yeah, you can 9 months. No, why can the ginger no what can? And you put the catch on the 9 months near Bello. One will need 8 months. You can look at the ginger. It's we have a time in age. What when be done? What will be done? Well, I do need you to 1 year to put the thing into my. No one get the ball to pack. That's the number of that. You don't be good for boot. It's 2022. Look at what you want. Yeah, that's an also adventure episode for my the very last call. Na Yankofa Sports no Emfa Emerald. Good morning. Good morning. Me ba cho mama pa udi chat on Yanfa Sports. Yes, sir. But you know be jan what dey. Why? Mukasa ya. What be just no mukasa. Say be abu for just to mukasa. Abotre. Yeah, that's it. Yeah, ma akuma no Emerald for Misra. That's it. Hello. Sorry. Want me ho. But yem fancy na yen kofa sports no emfamremo. Baby a yedri ye fast sports ewo Ade Akye Abia dwumade so. Nana Safo Kantanka tena se na waba be ye ne kama de amaye. Ghana Premier League week number 3 adru so venues ne matches no de wo hia. Afi eba no Confederation Cup no so emu a kotoko na Ninua Gold Stars omo call away emunsem etesen any other sporting activities esa wotimu nsem nyina na Nasafo Kantanka ye crowd obe ne kama ede amount but just before ye be join feed no my emphasis da Emma 21st clinic wo mo ne kita yemu wo mo asem yetiawa wo mo gina so wo mo de sayade ne se unnim yade ne kofa baya men no maduro if he say bia na feel say uti pae wo ti wo nom ti pae duro ba bibi na ma uti no pae wo ti ne ye wo ya se wan hunu saade na ma uti ye wo ya na akonom ti pae duro na ne ya no ejai kra isana de kode hye hɔ a ma ye ya no eba no wonom aduro na ejai a emudwo a yade no besan ya ba bie uti no besan ya wo ya biem enti 21st keneke for ye gina so ne se oba ye hwe yade no adekode a ede baaye na ya ye eno ho aduro utwa owoti a de aka ya homa utu ase a yade no ye yawa ebejai ubetimi asore aye wadwuma bia enti anopa fa wo ha ko 21st clinic wonkasa emu untini mu wapo na wapo so ukotodwe ni nyina ya wo ya honam no wedie na nkasa agene wo ye ne hwe a enyeye wo de sapokra to ho se udware a na eye wo ya efise honam na agene eno ntina no pe ye bo nka ye se ba bia wo bia tumrike na ko 21st clinic ya betwetwe ni padua no asiesie ni padua no ama bibia ye kama ede ama efise abusanfo ayaresa no gu ahodo akoye so hene chine ye no eye den a ebi da bi echi papa na ewo mu no eye 21st clinic wo yade ba akopɛ wodi achina num nuru a enkoda efise okwa omo nhwehwe adekode a ema yade no eba nti sabre ya wahunu 21st clinic ko na yenhwe ade no na hyase na yentu ase yetu ase a na kyerese wo ho ato efiri ho no moko no wonum aduro na yade no kwa emma biem wanya wo ho afebo wone yade to nkwanta moapai se ne uhu se nkrofo ni abre na yetumrika ye ko 21st kenika osoma wani mre na kobi na ebeboa 0540 311 311 Yemfa Sports. Let's cherish our own. About Sompa 106.5 FM. So in Yasraka say and confirm a Japia Pamnada, Hone Adwasara, my Muslim pay the Edisa Fata Sautin, Homo the Muslim Edia Reda with the Muslim Ella Twaso, Yatuni said tip off visa recognition or watch Ebo, and some P. by no Carabo Cup.
matches no how do na enso team ba so de musem e ba no achi fourth round draw no enso etima ba na matches bi e kwa so de musem e ba na nsema foforo pii ye be wura mu ofie na didi nkomo kakra enso ofie na se dwuma de no ya so de na first service enso etima ba to aso ntiza bre de oni ba bi akokan ho na tip of sports no ye mfamo anope kasa mi no awta pom ke ho bi ene da gudem musem e ba me pa to opa abodun so papa mesro me kan fo kasa mi no awta e na e diama frempane fo na gichemu a time de 0206469430 no achino medimo for ba center yes Dr. Tanda so enso eke ho bia no po so yaren fo no bechiremu o pokua asemare asanso wa santimantamu a we abu akwa agogwe na aban school no ene di hwani mu 0244774282 multiple quest anope omoso eke ho bi me pa cho odo gate no o garage gate no fo ni chiremu o ya so na bra na yenye enfama no achino fence no na abese let final part fo ni chiremu enso ya so yebe ni nya kama enso e dia ma 0243 178 910 0243 178 910 9.4 and so and what you know Bell beverages and a promise so can be but you any akofa berakwa enso e dia baso yin super papa no pai and I say what to man so intana port me kan now so akwa jibi and what in 7-star and also e boa Bell malt yes you the several ho no e wo fie so and what nyuma mu and what you say on one year adwuma be na akono de bi da jojo wo boa so ho na say wakoma me so me kan for Bell malt enso e na ade amount na akwa jibi na nya so etime kama Bell beverage o madarma no makofa we nyina enso e di aba Sompa Bivan Sompa obi bas na me admo china ye shout out to me market into china bra se dey kan na ma me akoso abuache ono na lead delegation no na te say professor Kwabena Abuchi any team na kan nyina enso etima tato na bibia nso no eti ay kama tu we na bo for no pain o ma so asan da dem nsem no e ba na tantam so yan starting enso wafu zombie tournament amepacho no so eguso ekoso wo na se la Côte d'Ivoire na enu amatch na ebe nsusu 18 eba so na Nigeria e choma e fense beni e choma e kanu mako e 9 e ma beni nsusu no 18 kanu ba konti wafu zombie tournament eguso ekoso no we eyimu akensi ana 17 wa betima topic group no yes onso unya qualification the World Cup and also ebetim abaso nteno na Nigeria yes 4 e ma me fense beni nsusu no 18 kanu ba kona pedimu sam e ma for Wojmaden so na onum say the Black Princesses almost eja kono nyakopan aduma na otwe wi o me no me fese Tunisia and ebo Poland 2025 World Cup and some na say we na 20 man and so ebetimi akoso na first game no ya da Ghana mabwa na ko say Tunisia Cameroon almost end na otwe wi ya Ghana mabwa na etina fie e wa Accra Sports no me Tunisia mabwa no and so etim e de abo na no na head coach ori fese Charles Samson ye busan say ahobo ma ye no and so etim Edison some Charles Samson as soon as preparation has been good. We are glad that we are able to come to this game. We've been waiting for it for a long time. The girls were a bit nervous, which was normal. But we got what we wanted, so we are grateful. From day one, that they buy into the ideas, they buy. And you hear some reference, that is a Charles Samson, head coach at the Ghana, the Black Princesses, and come on, so and no. Now, no, we say. Yenim say na coach is ahodo na omu coach e matim na na omu ya na wan kasa coach e matim no onso so no ba et say he ma coach na say matim coach no say na manfo bi hu say eden coach sana tiana always been so from day one that they buy into the ideas, they buy into the principle we are trying to implement. Now it's only a bit of inexperience and a bit of stress in them the first game that brought a bit of imbalance, but we hope that we can rectify it on Sunday. And I know some coach attitude no near we kra and was where they were catch Ghana my nina especially in clan and then patamo and a man and I said and nkron twa so a etwa ne ho chance nya me adoma akosida nyina enfe ne mechim our class sports nim ne me support them say bia say first leg no omatima we ne de na so second leg no omasa fa nkunimdi no enso etimi de amoma konkron kana. A lot of Ghanaians will come to watch us. It's our first time that we're coming to play here to show what we have been doing all this while now. So we hope that there will be a lot of support. They can expect an aggressive football. They can expect a forward football, a football that we want to have ball more. We want to dominate more. Things like that.
And Tano Sima Royal Fence Charles Samson on a head coach at the Black Princesses and so on at the two judges. I mean, Sunday, Jane never corner, caucus, bottom, man, we be answered to make my Sunday with the Japia Bako. Na Ivy Owusu or say and so a skipper had the Black Princesses on also I didn't come ahead of Sunday game against Tunisia. Yeah, we've been training, we've been really preparing. You know, we've won doesn't mean you have to relax. We are just working hard so that we can take the second one too. Yeah, we are really preparing. Yeah. Amongst yourself, like you rightly said, this is the first time some of you have had this experience. Are you looking forward to qualify for the World? And no, Ivy was so then come on and soon. I'm Sunday. Let's say Yada game first leg in there, near the second leg, and no, I'm going to smart. Our and so that to Jana Pedum some Amani and furniture. Oh, be barely go Sasa Australian couldn't come a Kanyakupian man. Now, Cherry, almost Akono calf conference, a calf Champions League. Almost Ejakuna head of and answer against JS Kabiri. Na Edma Piva beverages. And so could eat me cocoa said donation. And so Edma be barely go Sasa Timotino runs for being a picture and the Mamia. Piva beverages and Janua Amuramon and Sudin Su and no dear to come out. Bian goes as soon as someone no first leg and could go and buy now so much GDS second leg. I had there be go sass and so it's no Mako say 2 and I said 3 and so and that is someone to Ghana and so Nanuna CEO had the man that say Piva beverages or reference Mr. Frank a J Manson and so HM say I had there and so and I said say okomotivate to my friend say we go sas no na o mse kugo ne de aba na so still say omma team no bibi say bi ommo say Ghana fo nyina and so support wo mo energy ene ye wo ha na ye nim say bibi ani go sas ommo wakono kwase de twem no mo ne JS Kabili Algeria hia ankoye ba ye de aba ha say ye be show mo cry na they see Sunday no me so so once omo tima be share asaso na esi betimi akwa yakwa show mo de kakra de mamo na CEO say monnom Sunday na munya hode na monko Sunday na monko ye Ghana monko make Ghana proud na ye say after Sunday no ye be frɛ ye ho and say empire win 3-0 and I say 4-0 na me say ye betimi ne nyame mo aye sa de damase minya Frank em say Entuesma, Yura Frank, a German Sam, our CEO, Edman, say Piva beverages and so on. Then come out there to Janana. Now, Oriana and a CEO, Edman Bibiano Go Sans, Yura Queseru, and Suchima, Naniaso of a Fedia, Piva beverages and so I had a moment. Frank, I'm say, Majina, Bibiani Go Stars, Team no, the tip on Sony, playing body in Nemuna, Mada. Piva Bukubili Aspa Ewo Ade Fefa and pay Mabayache if man share Kugu I see em say Madrid say unya theater was ready usuni muna den opejano na de Mayache machine kwan pa in fact anopai kra biji say obi tigana na say Go Stars team ni kwa ituni kra abeka say omoye aiden. But Jemaya Che no I say in crime. What can results be? When you say you'll be there, so say I said a bum. So no okwa money mo paying for na munina medicine so as the MD and the massive. Me shem boss mo kran share we no emwayen na fan could free OGS Emragana. Where Suma Yura Kwasiari CEO Adama Bibiani Go Sas and so after say Piva beverage in Penny for donation them also Genom and other team Nasan Pedem with some Eddie Amani friend across the focus when coding Komaka Kana before Savako Hassan Nakope Adama Ghana Premier League match week 3 no me patrona so 8 Abba so never Sassina me Adama or Chance folk Everton fee na on it Legon 11 wonders and so 8 Eddie Abo Yami Adamo China or class sports at 5 p.m. and I and so ebetimi abaso nyame adma memende de dona sasa so betina fie no ne swodro all blast and so etim abo na head of etina kema ebaso no na ori fence massive didi dramani or head coach adma so folk no edidi nkomo kakra abombo a as folk team na ahead of League 11 on this game no. And what kind of confidence has it given to you people? Well, I think that we are in the league period, and so you need every game, and we need
every aspect where we can try as much as possible to give in all our effort and then give in the energy and perform. And at the end of all these three key aspects, you're hoping that at the end of the day you are able to build your capacity in terms of the resetting of your mentality that you are spoken about, so that you can gain something from the game. And so results is so important when it comes to this effect. And to some reference some Masudi Dramana Hobam, Omo Nyame Adamuch, Omo came on board actually Legon Levon, let's say open Timon as I read in church now. So has a folk supporters in the Momna class person do number support Simon. Let me answer 8 minutes. And I see and I Kevin says the skipper and master folk as so didn't walk a cry as with Chima. Nyame Adamuch now against Legon Levon, and your small Kim, as was folk Timon. Are you ready? League and at the same time he's going to play against so that we can intensify our easy games because at the end of all these key aspects all out you hope you need every aspect. So we are going all out on Friday. We are going to deliver what they have taught us. Enti we say my Kevin says we answer that to that na our brother friends set or saying set or say schoolboy na obepie mu as folk na set or say incredible trimuches as for company for set anya atena sama mutual agreement and so management as folk and set or saying esayen kofa no eno so etimi abana wiye set or say schoolboy yes former as good to kwan ko say kan wa bontia obaye no ba join as folk na say there as for company for chima omne set or say schoolboy and so etimi wia no pere musam e de amane kwa sane kotokore nkodi din komo kakra na asane kotokon so enu a training and so etimi ekos so na so no training e bituma akos na anwume ompia eso mo de money so achemo Nigeria na ahead of quarter game no almost etimi akoto ahombo aso bibia so etimi kama na amruka say bia no go sas enu a almost first batch and so etimi do money achimo o jire na me adoma ene acha anwume no na second batch no and so ebeko na say om game a eba so kosera no ese bibia so etimi kama tiwe de ba no pede musam ama genetifo o jumade no so na KGL course football no eno so eguso ekoso na ya chem zone A and zone B na eno a matis na bi baba so northern region and upper region and upper west region 0-0 na say we no 4-3 and northern region and so it me on penalties and na Volta region and the western region and so kwa 0-0 penalties and na western region and so it man fancy almost wait me Ade Akye woman e ho no no Greater Accra and so ehemi no Emma Elite Academy Bolga and so entimate no group B we group A results na group B so no say na esite Greater Accra Elite Academy and as Greater Accra Elite B ehye baako Emma Central Region ehye 3 Ashanti Region ehye 2 Emma Upper East and so ehye baako na Eastern Region ehye 1 Emma Brown half so no etim ehye 2 the table no that's say Ade Greater Accra zone A no amongst every the Western Region to assume group B no so no say in the Central Region every the 12 points and so the Ashanti Region 9 points to assume until semi finals no say na ibesi akwakoye Greater Accra na Ashanti Region and 1 p.m. and I said in a bit mabaso na Central Africa and I said Central Region yes and so and the Western Region and so no abaso no miensa entisa and it's channel pedum ama genetic for ojumani away from one antin tom na nkodi nkoma kakra e wa amana na afi bia so no entimi enye kama na onum say ada enu a Carabao Cup no match how do ba so na the musam e de bana before that no enu a Europa League match se ba so no say in the Lodgeland and as a Midland na tifi esemi no Emma Storm Girls and so no automatic Paul Tatronica and Sebi enu a chinom na te say Maccabi Tel Aviv and so no etim Sebi Braham and so eshe ba kuma final and so no automatic Kravna Zaza Hesha ba kuma Celtic and so no etim eshe ba ko enu a Freiburg at fie shemi Emma FC Basel as etimi ekose ba Gang Dynamo SA3 Emma Fenerbahce ye so etimi kwate kanu ba ko no ati Mamo F30 fie ba ko Emma Luka Great and so no etimi kwase 2 and so no enu ati Nice ese ba kuma AS Roma so no ekose 2 no na Ribetis ehemi Emma Nottingham Forest so no etimi shemi na match se ba so no say ena bisa akwakoye not to say go ahead Eagles abetina fi non FCB as soon as abonti na match say be cause we not in liberty fi no brain as etim e dey abo Aston Villa e dey fi on boyo yan game no e betim aba so now from virus so at fi
no Victoria Preston has to give no et abasona pedem some ma Rangers and gang also ebebo nese bibia so etim ekmanti we matches and Europa League no and also ebet ma basona yedem some ma na La Liga matches out na and so etim eba so na say atefi hesha ba kuma de wati Alaves so no etim hesha ba ko Atletico de Madrid de mienu ana say miensamom ma Real Vallecano and so etim mienu Real Sociedad hesha ba ko Real Mallorca etim atena matches baba so no say ene bisa kwakoyen once as number 10 for an eche and ababo na Real of Yadu and Barcelona game no 7:30 p.m. na such when no so etim abasona sa game no Real France has a free card di mukoma yadimu some else at the eba na eno akabo camp Hartford Town at if you want say Man City ekosel mienu ehonum Newcastle is former Brentford so no etim anti Northern Forest and as autonomous special mensa ema Doncaster etim anti Port Vale est if you want say mama Aston is 2 and so on man pedum some imaginative for ojuma 24th run pound Arsenal and Brighton Hove Albion about Glamsey Town has better for Brentford as about Swansea City and Man City and about Newcastle and Tottenham Space West Ham better for Cardiff City as about Tiwaya as a Carabao Cup on 4th round draw and I made him some amount. And as we get ahead of Real Oviedo no Real first has a free card in Kwaka no with Real Madrid first game no and as a first game so much babo and omanya win so hono na omo no as omo twefo omo kakra no team last season see start na Madrid as man permanent gidi no ma ready kan so see no end na passa and yakran as stamp Real first has a free nsem. I don't know that. So at the moment it's like this. They made a good job the first 6 matches, but we also, when you see the last season, it was a lot about this. So we have to see. We know that this season maybe is not so easy like last season, and we have to, but we won't focus on our. And you win some Real fans Hansi Freak not just the last season say and na esiti na so season e kwa na wie no na ya da Barca and ya crown up champions and so on na pedum sem e ma na eno Arsenal e kwa adwuma no nyina against Port Vale na akora na fans e brache ezen eno na ese no modem na e was ropa na akora no so no etimi didi nkoma kakra eno amukema amusumtim kwa we e kwa win e brache ezen. Ebbs, we'll start with you. A first Arsenal goal. How special is that moment? Yeah, very special, of course. Something that we've been working towards for a long time. So, yeah, happy to get the first and hopefully first and many. In a tie like this as well tonight, coming to a difficult place like that, how crucial is that first goal? Yeah, 100%. It's a very difficult place to come there. A solid team, you know what you're going to get. Anyway, someone else, boy, fancy, but it's Eze, and so nice and Niati, and my winner, almost so Kunan, Arena, nice, buenos, and common and Anusia, and the coach, to reference me, Karatata, as which my Kurana fancy, but it's Eze and Paul, Bono, I could not win in Papa. You played him in a very central role tonight. A lot of people sense that that's probably where he's most effective. I'm sure you'll have your own opinion. What do you make of that performance in that role tonight? Is that the role you see him in first and foremost, or do you see him more flexible? Depends on the players that he has around him and as well the opposition, and in certain moments that space was closed and then we have to move it somewhere else, because what you want to do is find him in the right spaces. That's the most important thing. He's a player that needs to be in touch with the ball. He has to be really and to me Karatata Nensama Karafa Kurana fence but as an Ochima Kuramabi and Bubia Obitima want to born a dear Hakodano and so any papa. Now Newcastle manager who fence Eddie Howe and now I'm also so 8 Kurene against nice team fence at Brentford on after the game no and upon each one know him say game no and bed papa now so season we say I don't almost 8 some quality players. We're seeing the strength of your squad this season. Yeah, I think we've made changes, but really strong team we've picked, showing the respect to the competition and to Bradford today. We know it's going to be a difficult game, but we're pleased to be back at home and yeah, looking forward to it. Absolutely. I mean, you come into this competition this season as defending champions, which is, I mean, it would be a strange feeling for some of the supporters out here. They've probably never experienced that before in a competition. Yeah, it's got a nice ring to it, and obviously we want to stay in the competition as long as we can. I think we love the early rounds. I think this is a good game for us. Of course, it's in the spell of a lot of games, but
It's a row of friends Eddie Howe. Na just say nkomo henso no. Na enu a na say Tottenham so no na asem kutu akra. Na Thomas Frank also after the game no obon rant number so against Doncaster. Thomas, thanks so much for joining us. Congratulations on another win, another clean sheet. What pleased you most tonight? A few things. Happy with the win, happy with the clean sheet, very happy that we are in the hat for the next round. That was the aim for the game. I think first half was good. I'm happy with that performance. I think we started well, creating chances, opportunities. Up 2-0, could have scored maybe 1 or 2 goals more. Second half was more disjointed. I think we threw the ball away too easy. The pressure was not top, and Doncaster did well. Always respect the opponent. That made it difficult. Either they dropped short or played long. So. It's a real friend, Thomas Frank. Nanko on it's and so na your first na sorry na first service to so Bell beverages and pay omoke hu bi omna akofa berakwa Bell malt 7-star Bell cooler and so they abantana pay na wakwa jibi na bibia so etimeka ma multiple quiz and so etaichi na no pay Sompa FM die waguo no eno na wutwa Sompa freedom evie ya no di so kom crowd me
101.1 FM. Nia yedru so no ye as it is. As it is no ye dwumadie no mu ba ko a eno no eboa yen ema anopa bia no ye dosuko ewo ensema hodo a edi akotene ewo dewubo emunti no ya na wahye no so. But before ye beba no mamemfa we ntwam ema wo se Sompa 101.1 FM penny for the abasa fiti sabre ekopim bronya breno baby bia wo adwuma bia wo ye o pe radio so aye advert ana wabo dawuro ana waye nkaibo bia fabra hanom na yenye emaw ya breni nyina anu ase ebo no ye de ya hwehwe ne se obia ho behen han no na watumi aye bi afi nso igusu a ye kan kire wo se baby a wo a wote ye nka bia wada Roma ma wonanye ntinti ankanka oye osofo ope airtime edidwuma bia airtime ne say odi preachi odi ye all night ana odi ye prayer session bia ewa fidie so no oba ebenya ede amaw ebo a wonim say takwa hanom media for no ana radio stations no eje no oba Sompa ha ya chemu miensa yayi mienu afirim ene yede ba akopɛ ma wo setua enti utim hu se nea wonim se baabi for gye no oba hanom a oba no krafa hye wadwene mu se yetwa emu mienu ato agu ti de aka akire no eye ketwa bi ena yede ma wo se ebe ya ebe boa wo na wankasa wo ho be han wo na betima ba be di udwuma no nso ama eye bibia aye kama enti no hwehwe ye chi akwan Tarkwa low cost Tamso Estate Road eho ena yewo na ubetima frɛ marketing department for ewo 0500 050 853 0500 050 853 unya frɛ wo mo pɛ o mo no ebedi edwa na yama ekwan a obeba abeka hu ebi makanisa mawie no yemfa assetes emu nkomodie emfa mrel na ne assetes emu nkomodie a mede eba no matudin say good causes or lost causes, how the needy became the forgotten. Ebusiafo ne ye ya wo mo a mobrowafo a yetwa sika se yemfo se sika no ema wo mo na ewi ase a se sika no ani ababe dane na ye refiri mobrofo no na ye de se sika no ema esikafo no a yenim wo mo ewo oman yi mu yi asem ya reho ena anopai ye pese yedimu enkomo ewo ha enom enenti yema wachen yema wakwa aba na yaka wo se Ade Akye Abia na ade bia akye a eyemu nsem ena yede ema wo enti wada Roma keka ho na wone yene entu anamona yenhwe emu ensem anopai asembisa no ene se eba ne sen ena sika emra kwan so yetwa to ho se yemfa ma enyanka yemfa moa onibiefo yemfa moa eye wo mo a abraboi wo mo aye mobo na oni ani daso bia no yemfa moa wo mo no na yewi ase no yamfa sika na nkoboa saafo no ye de sika no boa nkrofo mo ya award ye de sika no boa nkrofo a omo di djuma ahodo a eye wo mo ankasa djumadie na omo di a oman no eni ho mfaso bia wo mo ena ye de sa sika yi koboa wo mo na sika me ka ho asem yi ninchi ewo eye Ghana emra emu ye hwe Ghana mra no a dia etoso eye ahanson adunu mienu Act 722 Section 2 ninchichemu miensa 3 no ho asem na mekan na eye Lotto National Lottery Authority for wo mmra ho asem na mekan eho ena oka se National Lottery Authority for wo madwuma yemu no ombetimi de lotto foforo bi aba ma Ghana for yato na yeto sa lotto no a emu sika ye benya nyina no ye de beko akoboa eye
wona wanyini mmerwane nkokorafo wo mo ye nyanka wo mo omni ani daso ewo asetena emu we ni de amra no aka nanso abusuafo emra ya meka ye achinje bia ni ho emu da ho pefe emra no akere ne ayenyo a ye benya sika no ena yenya sika no nso a baabi ayemfa sika no enko ahiafo onibiefo mobrofo enso abusuafo sika no ba ye no ya dane sika nani ya mfa ama wo mo a na ewo se ye de se sika no ede ma wo mo enti obi bebisa se na ede ne si ye ni esi ya ne se owura samia wuku a na oye director general oda National Lottery Authority ano nasem na mekan na breso ena sika oman no anya afiri lotto adwuma no emu yemfa moa efa yemfa moa onibiefo mobrofo inyanka ewo yeman Ghana mu no samia wuku adane sika nani ena ochema sikafo a ewo oman Ghana emu ha enom ena odi sika no yaade a enye ne botaye eno no ena obi ate ho na yaye din yaye nhwe han ena wo mo nyina a benefit o manya bi ye wo mo ho yie ena ne o maban eni ho biem ena o mokọ nyese o maban ni ho nti a ye ka se o maban kura ne wo ho ena se ade no enya enye enti abusiafo ene ye biebie nsem we so ama wahunu oman no etoda bia nipa ye de tumi hye wo mo nsem no wo mo suban a wo mo da nadi e de kire omanfo se ye ka kire wo se fosika koto pen na wo wadwene kire wo se nye pen na yehia eye notebook na di sika no koto notebook a wayɛ mfomso efi sɛ enye sika no botaye no ɛwɔ sɛ yenya sika nso a yɛde beto notebook no ana yɛsesa emra no a ɛkyerɛ sɛ fa sika a ɛde to pen no yɛbetumi adane no ɛde akɔ akoto notebook yɛatena ɔman yi mu ama samia wuku ɛde ɔman no sika a yenya through National Lottery Authority no ɛde ayɛ nea ɔno pɛ ɛwɔ man yi mu na nkrofo a wache sika na ma omo no wote kura a wobedwa wote a wobefua ne oni hode na oman Ghana no eto da bia ya na eye me yasa me ye Ghana ni eto da bia ya na eye me yasa eniema bi se koso a ye nyina yahu enso na obi amia na no wo a wo beka no wo na wakoye tamfo na nipa na ono aye ade a eni kwanse oye no na ono wafa ne ho adi endi wo a wo behunu asem na wo beka no wo mom ena na yede yani esan nanso nka no kuremu ampara nipa na waye ade a ensese oye no ono na esa nka yede yani esan no na yehwe kwan a yebetu saade no ase na yemie bi sika no so emfa nkyerɛw abusuafo samia wuku na breso sika National Lottery Authority emra kire se yemwa ano na yemfa moa onibiefo ene mobrofo no odi sika no sponsor nkrofo ewo man Ghana mu a saafo no nye onibiefo saafo no nye mobrofo saafo no nye nyanka ena odi nyanka sika ena sponsor wo mo ni edi nkan no odi sika 90,000 Ghana cedis sponsor Emmy Africa Awards. Emmy Africa Awards. Emmy Africa Awards no eye de ya. Eye obi business oye ede a promote nipa binom at the end of the day to make profit out of it. Apart from no emfaso ben directory and ede bebre o mine Ghana nyina as a whole. No 90,000 Ghana cedis and ode koboa womo ewo ho enom afei
otua eye 350,000 Ghana cedis edema Ghana CEO Awards otua eho eye saa sika yi ede sponsor wo mo na mobrofo ete ho oba ye Facebook no so a wo mo amkwaje award no bi enegina eye ye Facebook yi eso yi ewo ho enom enye no nko yewura Gabi asare ochredako owokuo bi a ye frɛ no Africa Prosperity Network Awards owokuo na ni kuo no na ye Africa Prosperity Network Awards no afibia edema nkrofo eno nso Samia Wuku edi sika Ghana mrachere se yemfama orphans yemfama the aged yemfama the vulnerable no Samia Wuku edi se sika no eko ma Gabi asare ochredako 250,000 Ghana cedis se onfanko ye award ema ne ho eno ewo eho enom afei enye eno enko uhwemu a eyade a Ghana Club 100 womo nso ye womo award no oma womo 200,000 Ghana cedi se womo mfa enye womo award no ewo ho enom afei award no de bebre Great Africa womo ne publish Glossy magazine oma womo nso no 80,000 Ghana cedis se womo nye na womo nso no emfa enye womo adwuma na ne wom bio ni se owura Samia Wuku wotan okwadu a yinimirika oya brante kama na dwene mu do onimde owanimunyam daachi ankwa ama bia emabuna omo sori a omo betima di mampani ewo Ghana ha no se wotena ase na ye projections ekwa akira or ye potential future president ewo Ghana ha or sa kwanya no or sa persona no a ye di eye mampani no owo bi ye nyina ye Ghana for obi abetima di mampani no bi na ohwemu a eniema bi qualify nipa bi nom ema womo no pa ebeye womo ha Samia Wuku ye sa nkrofo no bia nanso se ye maudi bia na di bia ne ya ade a ebeboa wo ankasa emwa ana emwa oman no ena me no ka se Samia Wuku ye mrahye bedwani oyem mrahye bedwani na constituency no a oyem mrahye bedwani ewo Akuapem ehonom no ade a oyeye enie ansana oba bepre no anasa na ewo na dwene se obepre enti no odi ade a oyeye ne se odi sika eko sa sika ye kan odi bi kosi AstroTurf park ya ye boso ball yi odi bi kosi bi wo constituency ho odi bi kosi police station ho enye bone se wakosi AstroTurf enye bone se wakosi police station ama constituency bi ba ukoye sa de no wie na ukogina sa constituency no mu se ye nto aba ma se mrahye badwani a obi beka se na wo pese wo bepe MPD nti ena wo fa oman ni sika ede koye sa de no se be ya daachi bi wo ubenya ho emfa so obi obeka ne sa no onfom ye efise ene no esai so afei Ghana ha ye ka nipa ba ko a owo sika pa onya ni sika ene ni dwetire efiri ball bomu a eye Asamoah Gyan na ye ka sei Asamoah Gyan kyerɛ enwoma bi na obehia sika o de beboa ama saa nwoma na ɔtwerɛ no ne ho nsɛm a ɔtwerɛ ne ekeka ho no Samia Wuku efa saa sika we a ye kan o man 50,000 Ghana cedi 50,000 Ghana cedi ena o de ma Asamoah Gyan abusiafo Asamoah Gyan te Ghana mamu ha ni fi a otim akontabo kyerɛ sɛ efie no ho kasom $3 million or $3 million mansion emu $3 million mansion ifika kraka ena otim mobro wafo sika 50,000 Ghana cedi Samia Wuku atama man say je kotwere wo book the question is saade na okotwere ye no a
a Samia Uku sponsor mana ye no mfa so ben ene de bebre o man Ghana eno eye asaba niama amanfo kasa sa sika we ho no eye niama odi sika no ye no ene the end results de bebre Ghana no ene na ama nipa nyina ka sa ansem we afi sabre attorney general no ho Godfrey Yebo Adame o man 570,000 Ghana cedi sa 570,000 Ghana cedi no o so de ye seminar no o ya ma hwan mo conferences na o se o ye no o ya ma hwan mo judges for lawyer for hwan mo na o ye sa seminar no de ama wo mo eno no yatam sa sika no 570,000 Ghana cedi ya de ama no kani chief of staff Anti Frima Opare ononso asamwe Samia Uku emano 350,000 Ghana cedi na sa 350,000 Ghana cedi a ode manu no na ose Independence Day fanfare ya independence na wie free 2017 about 2025 no ya Independence Day no wie enti no wo se ya kwaji yani kakra wo independence na ya celebrate no ya kwaji yani ho sika de kwaji yani nko a 350,000 Ghana cedi na ode ema wo mo na sabre no na shebedwafo na wo ho NDC ne MPP fo nyina omukobi na omuwie ya no nso no yema obia 1 million Ghana cedi 1 million Ghana cedi ene yede ma MP4 no sabre na MP4 no 275 137 omu nyina according to report wa Fourth Estate for ede abane kire se wo de sasikai ema omu nyina ewo eho enom afei ne womu a ya ensabro dosum owura kwaku anyi dohunum nyina omukoje omuchefa Atamels Institute a kwaku anyi dohu na atie no omu nyina da okotam sika no bi edema no 50,000 Ghana cedi ena ode sponsor ne se ote saku no anase Professor Mills wo ebremu no omu ye celebrations bi 10th anniversary ehun 50,000 Ghana cedi otam ye ena ode ma no abusafo dia ye kan nyina kwa akosi ne se abra ye to sa sika we nyina guo ye to sa sika we nyina guo no na okọ orphanage se wo oman mu a aduane a ombedi kura no na eden dokono baako na nkoda anum che dokono baako enso sika mra kire se ye mfama wo mo no na ye de sa sika no goro medamase ewo oman Ghana emu ha sabre na ye to sa sika we nyina eguo ewo niema ehia eho no abusafo okọ psychiatric hospital a mattress a ombeda so kra no na ebi eni ho enkoda wo mo disabilities ebi da bonten wo mo da form cement so ebi da anwam se tu emwo bia eni ho enti Ghana dia ye ho enie obi wie suku no onya adwuma anya na okasa ye ma na adwuma so a na wakoye ade no basa ewo ho enom ebre aso se oman no ye sekere nokre nanim na ye kansi nipa bi no nim se ade wo ya ye no wanya ade etwase mra di bi kura ye ma mra eni nipa no asami ba ye owura asami akuwa beyi ne ho ano se dia oye ye bia ye mra kwan so one board no ne epene so finance minister epene so na okoyeye ebesi masema na anu dwoada na me kan so se ye wone ma nyina ho kwan nanso nya ade bia na ye o ye wo ade bia ho kwan nanso nya bibia ne fata yen ye saade no ye hwe de adam mra no ka ye hwe wo mo amra no se ye mfa sika no ma wo mo enya me nwanwa yete Ghana maimu ena nkrofo kwaje maslok sika yese aban sika nti yentua poverty alleviation fund e by omampani kofo abreso nkrofo kwaje a yentua adenya eye aban sika adenya eye politics sika se bank na akwaji loan a ka obetimi aka se maban na wo ho ndi mintua abusafo
ade na ye ho saa na it is because ye man no we are making crime say MPP for adwa ombofu efisa me kan same awuku asem na etia wo ma banti ense wo ma dwa ba no kora pa e wasem no mu se ye ntumi ntena oman no mu saa e wo se asem ba no ye kan ema nipa hu na ene nso no sa aban ye wo ho iso so obi ye bia ye tumi aka enti se nora na enya ene nso enye se aban aban so wo mo ebeye bi e wo ho enom owura samensem oboro so nyina wantimi ankyere mmara ba konkora e wo lotofo mmara no mu a e kyere se nkrofo odi sika we ama omui etwa se odi se sika no ema wo mo e wo ho enom enti anopei dia ye kan ene se enyamfom so se company bi be sponsor program bi basa wo sponsor dia na wo sponsor free wo mfaso emu basa sika we a ye kan ho asem die emra no kan pefe emra no kire no pefe wo mo a ye mfa sika no ma wo mo enti sa wo dane ani wamfa masaafo no na de koya de foforo bi a waton oman no emra e wo se mra frɛw na ye bisaw nye nti a wo ye sa de no efi se oman Ghana no e ya kamea ye se baabi a yaduru no accountability ni ho fi se wunyanya akokoduro na udi bone no nko ade a ubenya party fo ama ya betai wachi ubenya party fo ama ya be defend o enti no udi bone kura end of story ye betwe ye chew kura ye bekwa akobo chenku ye bekwa akwa demonstration munya no ye nya jai nipa no a end of story nipa no se sikare no fa ya wafa adwuma oyeye na aboye ka kwa na oman no ye te ho adano na meka wa fidie ya so se oman Ghana said ye nyame aye no ehia senka ye ehiafo ehia kura senka ye bekọ abonte se ekobo besia ade bia ma oman ye nyame de bi che Ghana ade ba ko aka ye na yehia na ye ni bi ye mpanimfo Ghana ni panyini meka se Ghana ni panyina me kire leadership nyese obi ni ho ye obi wo ho se mampani ye obi wo ho se vice ye obi wo ho se we but wo mo ade ye the leadership on be show ama Ghana fo nyina ya follow omo lead no eno ne ade a aka oman Ghana America ni gold ye sorry ana ye pe America akọ eba ne se na ye sorry ana ye pe ho akọ wo bra ye wo gold wo ha ade na ye gya ye gold ho akọ amai bebre a womatu mpo na ye sora na ye pe ho akono oni timber oni boxer sa na mani nyina oni natural resources bia ne omo wa ye human capital e na omo de ye adwuma enso omo ye omo kuro yie ye sora na ye pe ho akọ nyame de niema we nyina acha ye me se ne nyame aye oman Ghana no nka yen ye hokra na ese amanaman ebebo besia efiri if you say you will be bia nanso poor leadership enti ye nema biara ade ye be can say anybody at all any idiot ebetima be ye politician wo man Ghana mu general say don't get ya can say any idiot can go to court na some kind ye no kre any idiot betima ye politician e wo Ghana hanom Entini ya funny say politics in Ghana no money machine. If you want to get rich, join politics. Sana ye de team ewo man Ghana we emu. Ye wi ana ya tam ye kora na ye ko IMF ye ko pesika. Why do we do this to ourselves? Sada me no ka say nipa bebre so fa ade chin ye obi nya ne obedie. Ode kotam sika puduo de ma eye oman Ghana attorney general say onfanko seminar on what and seminar for what okoma Asamoah Gyan sika say onfanko tro ne memoir for what ono na ne hoteno e no so person ye saade no a e wo so nya hoden to do saade no enye oman no e na ese ye kobo honka
ananse se de na yadu ni se wo connection wa ban mu a se bi wo kotwe mpena kora ubetimi akwa na wakọ lobby wo nkrofo wa ban mu a unim omunti no na ya ma osi oman ni sika bi na de akotwe mpena wo mpena akotwe no fa so be na de bebreye me de ye mfanto ho me pese me kire se nipa ne pese wo ye saade no ye ma no kwan na onye na de obi ansi ne kwan ye se brabe sponsor we NLA na pese wo sponsor wo mo a that is fine achinje bi ani ho wo be sponsor free wo mfaso mu ba sa sika we ya o mo de sponsor wo mo no eye sika na ya bodin ato te se de a get fund ya bo get fund din ato say ya de support education te se de ya bo common fund din ato say ye chema assemblies no de ye development wo assembly bia emu enti sa sika no wo hwe mra no a statutory ye kase bibi ye statutory a nhye ahyede bia ya hye ato ho ye di so enti no se sika ye statutory ya bodin akire ba bia sa sika no ko wo mane sa sika nani na de ko ya de fofora do ne a wo ye no se de mfaso bebre ye kura mpo a nye sika no botaye no enti wa udi sa adwuma no wafom enti e wo se oman no empanifo frɛ saa asɛm wei omo hwehwem na yehu obetime nya receipt obetime nya nkrata nyina de aba be kyerɛ sɛ nia me ye enie ho nkrata nie ekoha ye nokre but the point is the question is emra no kyerɛ sɛ ho na fasika no kwa na asɛm no sɛ de etie nie nyame nhyiraw sɛ utie ye na ahade anopa bia ye fa asɛm baako a trende oman mu na ya kyerɛ ya dwen ye de ato emra no ho de amra no ka na ye de edi nkomo ye de munyina ase at this point na ye hwɛ ni mu sɛ ye ne small scale miners for ebedi nkomo nti o hwɛ ne aba anopa ye ne wo mbedi nkomo small scale miners said ya galamse anase wo madwuma ye se ye nsuo ne ne keka ho no wo mo nso sane si ha wo mo ewo honom akua twumasi be ba betena ase enkomo yi so magina dwen kyerɛ ewo ho ye be ba wo so ho no ya ba beje wa dwen kyerɛ eno achi no eni pp fo nso betena ase anopai na ye de nkomodi a ewo ho nyina de abro nti se yi de me hwɛ sɛ akua twumasi betena ase na ye bedi nkomo na firi na mama kwan na sa asɛm wei onso aba be kyerɛ wa dwen ewo eno eho oman Ghana no ni ayenya ye ho akwakodura ni na ba ne sene sika eye mobro wafo de ya danani ede ye niema bia ese nanso emfata niema no bi wo ho a ese na emfata inti no ye bewuram na ye di enkomo okay enche bia ye beje wadwen kyerɛ ewo ho abusanfo MB kitchen say tumnika na bra anopai na bra na bedidi opese de aduane no bre wo nso a efie ene ba bia wo bia yebetimi de aduane no abrew ewo ho ama bibia aye kama MB kitchen fo asem nyina ene se wo mo wo local dishes ahodo ewo ho ye wo assorted bush meat enkwan ahodo ewo ho enom ye grilled fish pork and chicken oba benya bi continental enuane emo asorto no ye woni nyina ebi ewo ho ye wo white breakfast sandwich salad and a coleslaw ni nyina oba ubenya bi ye wo Mame Martha Street no so ye ben Tarkwa Melcom 0208 758417 oba eno anu no edam obeba abedidi computer jesuo pachewo eye M7 computers ahana se wura ubenya computer ho enema nyina ope PA system ato asori school ankra ene nnwuma ahodo nyina evangelist fo amu preach wo krom mo pe akasamu no a mo benya bi CCTV cameras ewo ho ene ho neema ye wo converters ahodo ye na ye wo UPS backups nyina ebi ewo ho console ne controllers projectors ano ye wo de aye ton ene de ma han ye wo to na ema printer bia UPS ne battery HDMI ne cable oba obenya bi ye office no ba kon ene eye telecell edi animhwe Tarkwa krodam ha ya ba kon so no ewo abrosan no a Golden Luxury Lounge
ewo esoro no ase pe na yewo yebentian park no 0243583423 ofres anamba ipe udem yede nkomo ene nkitahodie enyina no yede bebro ewo ha well se obi anya ma yede abusuafo ma menkwa ahoma no so na menkodwe menje wadwenkyere ewo enkomo yi eho ensama mede atodwai wadwenkyere ewo ho eyede a ewo hia yewura Samia Uku National Lottery Authority sika ye emrase ye mfama onibiefo nana breso wadane sa sika no ede agro medamase me pesa me je wadwenkyere ewo ho. Hello, good morning. Good morning, any other na pome. Nyame adom udin ni baabi a okasa fi. Unya samene suka. Me da say same ma mentie wa no pay. Ana remember abado. Yende yankopon ase mo ame akwa. Me fe chiama me MENC yana be in da kobna. MENC amabo itasa fikira. Nyanya so bin kan be bi bia. Right. Mini awon sama ababo ga na pedi yina ya atibi. Na nyibe bo ho a ode ye kan kwale ye de kire omanwe. Na Ghana ade am ye bring na ye number 1 aye tribalism. Number 1 aye tribalism. Number 2 your way of politics and so far good to papemba. It's ye shadi bua and this baba ben baba set grounds in the camera. Baba piska futu bia gugu baby baby. MPP baba or baby share challenges or the partner kokakubuskan was spending. And then concentrate another fund to go the next government of Babano and so will be using was them. It's your creation in the governance. How when you make a Ghana ha, frankly speaking, you may be shut and quit man. That is what I'm with younger resetting. Right. Reset your mind would be a selfish interest in thinking. Let's think about the country first. Because Yankin again, we are the Yamagana, and we get Ghana the Yaman. Right. They are correct in the Ghana the Yaman, they are used to this country. It won't fire or not yet come boom and queen. Yeah, that's an ounce wadrentre and pay 0546 618774 0260 196062 0260196063. Odi adwenkyere no ebeba enkomo yi eho. Sen na wonso esi ete ede ema wo. Or say think about ne awu betima yama Ghana nya ne Ghana beye amount. Think about Ghana first. Okwa America omo slogan ba kono no America first. Enti no wonso niema ekoso yi ete wo sen. Good morning. Yes, Kwaju Isel. My into an pay. Sure. I don't know that you say you ever heard you for a moment for now this was from this for huh this only bring out together so you can no mu can abun omo do ma na omo do bo you for omo ma wu you right omo ma wu you na wa ba be so omo do bia na o ma yo straight na won na mu jojo na mu bo pa na mu bo na ma bo ba right na mu ti this has to be with me only 45 days I don't know I'm not going to wait 70 years because of what happened to the guy. If you someone more because of who is paying one bobber. That's it. I mean, we're on a couple. It's the one who do anything, do everything. You know, politicians. I want you to move forward. I'm not going to talk about precious. The precious man of my side. There's a Muslim on my blood. I'm going to take an area. And I'm going to tell you. Right. That's what to be a very very so you have to tell more yeah, that's once wadrenkyere de wo hia no pay fa wadrenkyere bra na yenko yanim ade akye bia ade bia akye mu nsem na yede ema wo anope ye hwese de awonso wadwen esi ye ewo nkomo ehu. Good morning. Good morning, Ibra. James Kofi. Yeah. My enti wanope. Samia Uku. Erunti wanya kukujo ediba umiachi so meji present. No wataka sa boni nyina so
But we are no more in our pattern. Samia will put in a cheek. I think you're right. And this is for everyone say, yeah, or many Namwa. No, and I'm saying, when we hear demonstration against our mind because we see Gamse Pine. So, Western Yakujo, Akko Stitching, Akko Grams, when in an abim, as we get Bonia Wedi. Now, I say, yeah, or when I'm one, for yes, they do. Right. Right. Yes, yo, Samuel, me say we do 40 years ago. Me. Why yes, Sam 4 years ago. Why you 8 years on Kodiano? 8 years to my brain, oh, yeah. Because empty or the Sicap and the boom will be an enemy. When we said, and he was signing up to do the bomb, I just already present. No, what was you? No one no need any money in a bush of 4 years. O ma ye na wo de bia no wo sere me da say won so betimi de wadwen kyere aba ade akye bia yegu so a ye gye wadwen kyere o man no enema bia enna ye na ye boso e wa ha. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha wodi ni ba bia o kasafi ba se frɛ me driver John. Me da say bra John my ntio ba so nti asem we prosecutor won te ya eno ne ya ye hwe and I said, Judge Benny on Tia. To be a for magical days, same say. Then I put the penny on Tia. You only 3 so to meet his uncle for Yana. And I had 2 million other politicians, Lord, dear Ghana, take a go up to press. Look at with the Onya Goyana, I go say, okay, right. Seriously. Yen so ye da se bebre nyame nhira won so wadwen kyere ye live e wo Facebook ye live e wo YouTube enti no menim say bloggers ahodo nyina etie enti no omo be peke matters no bi na omo de atoa so aye publication no won so wadwen kyere e wo ho ye de wo he a efi say oman no ye me no de o say ye din ejaima politicians e bi non politician for no papa wo mo papa wom but e binom womo de omo ebeye no eye ade a e wo se ye kan efi se ade bi wo ho a ese fata but na ehia ade bi wo ho a ese fata but ye no ne kwan eso se ye sika no fakoto pen na eye pen sika untumi nka se ye mfa nye hwe nti no ye de koto ade foforo na ade beto ade foforo a e wo se mmara no a e kire se fato pen no enti e betima tena o man we mu na dakoro aban bi aba na aban na ka se ye common fund de kura no assemblies no kura ehia nti no ye ntua common fund aban bi betima ka sa ontumi nka efi se eye mmara eye statutory ade bi eye mmara no nso no ye kan no mmara enti se mmara no se fakoya de we mmara no mo amo pese mo ye no o de opa ko internet se na Google Act 722 section 2 clause 3 Act 722 section 2 clause 3 o Google a enkoma media e ho na mikotu e de free ye. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes sir, udini baby o kasafi. Yes sir, my inche wa no pay. Hello. Hello. Me pa cho position wo hona yente wasem ni ye. Okay, but what is that? Yes, o dem clear. Dana o ma ni na e we had to go yes to the father get at the board na a fit to her here. Na o ma do exhibit about that is to be that I don't see that you go to so o ka o kata o just o kata the yeah I think you are what say yes
And now, just one and yeah, also the president. On Catapano, right? Where president not Catapano, right? Another party. Sure. Already, the president was here. I always go very well. I think so. Right. Yeah, that's it. Nyamin show papa. And also there or they buy. Well, at this point, ebusan for ye de offer dwumade no ebesi. Ye be da ye ho aba, ye be ba ye ahoboa na ene PP amayoko no atena ase. Enkomo a ewo ho ene edadue no ye ne wo nso ede aba abehhehye so na enkomo a ewo ho ene a ye ne wo mu eba abedie no ye nsuro ahunuhuna demo a na no ekọ no ye bisa se ede enti na wo ye sa demonstration no de na omo pe afiri aban ho enom reliefs no de wen de na omo hwehwe se aban beye ewo ho na ye bisa se nia wo mo kano nokoremu ampara sa nete ana se o yenye biribi na emwayen amayuku a ye dom no ye pese ye bisa sa asem no afi omampani Mahama wako UN na UN fo nhyiamudie no achi no omo nhyiamudie nketenkete bi omudi okokasa wo abibiman nhyiamudie ase na eno na ode tudwa se nokre yade covid na ebaaye no ababe ha bibiman pa okan ya de bagana se covid ninti ema ye ka kosoro ema inflation kosoro ema ye hwere niema bebre amanfo te na omo se wow omampani Mahama na eka asem yi ananya wonoa efi se emre bi atwam na ni gina bia ne se covid na ma me ha oman no ebeboa ye mom efi se covid na ba ye no emma ye nyamfaso omo de niema bi chiche yen ene ne ekeka ho enti no emma ye nyamfaso enti nasema all kan ye de beto ebegina hen na question so ne se abibiman ene oman Ghana ya boa ye ho se covid na ba ye no yesua bibia firi mu se daachi bi se bibi sa bi esen yini tia ye betimi aso ano ana eno nso ye betena ho na covid na bedwiri ye niema nyina agu se saa ya de kro no abedwiri ye niema nyina agu te se dia covid ba ya eba be ye no ana eno ye nkomo a eda pono so anopai ye ba abedie ye ne ene PP amayoko no ena etwen saa nkomo no ene yawo anopai Dr. Amuzu say memfa asemi ento wanim yenko na yemra ye ba na kire se enkomo no ehya ase mema etiefo nyina akwa aba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba ye frɛ no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba nsuo basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otiemie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otiemie na junso no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se junso bia ense nsuo ba se ojunso na se ne kala no eni e darkish more yellowish na pampa no ohye omu a ekire me se ekekaye eya ba ojunso no mu edi pa Amuzu P ne no mu e die na chika sei anase hunam ne ya ono so nko pa Amuzu P nonom bema so a otiemia odwonso mu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture bema bu ha odwonso wie na bi akam obehia Amuzu P Herbal Mixture jonso ade jonso a oti de kakra se ugu nsuo na se ya nko a na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese bema jonso na moja di akireba enti bema junso ane junso moja di akire no kopa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne junso ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nso totoro efri bema no ba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture
Insawa aji bema na boso. Uhia amuzu P herbal mixture. Sebase uhwe aba no emu ya. Uhia amuzu P herbal mixture. Obi se doctor emehwa no ahono mesrew. Enye hwe ahono nyina na yankwe. Baba so muati mo hwe ahono. Enti bema ne hwe ahono onko pa amuzu P no nyina twetwe nko. Obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene. Ase ahwe apia gu me so. Bema wasa ha nyina no obehia amuzu P herbal mixture. Doctor amuzu we midunso wi a na se junso ni bi tamayase etamayase. The same amuzu P no ene edi se adwuma no. Ope doduo na atudi a ewo herbal shop biara mo. Ewo pharmacy, drugstore, any herbal shop biara bi wo ho. Se doduo pa na ope atudi a no ba yaso ye na otafun hia so. Amuzu junction be Moro market no. Tafun hia so. Amuzu junction be Moro market. So Kumasi anu akodani herbal, Mr. Herbal pedan ko mu 2 bi sentombi. Akra mu nko kanshi draglem, mu bi sana na buwache, Kenswalk, Repash and Tinatet. Opa amuzu piuse mi se bi afra mi number 0247 776743 0247 77 67 43. Amuzu P herbal mixture. Mauji hiochalo. Te upono enwa na ucha Sompa ema akutia pa. Yenina yetie Sompa. Afedi at Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kra sia ya sem no haja bebira to agu ebisanfo ya san ababiem na yemfa nkomo yi emfiri ha anopa no nyina me ka kire wo se ye ne small scale miners association penny for so ebetwen komo kakra na nyame adom wo mo kasafo PRO edema wo mo yewra Napoleon Tando or na PRO edema small scale miners association Tarkwa Central ha enom na watena se ha yebema na che na afi yebisa nienta ya frɛ na yepese no di nkomo nyina ne se ye nyina ni se galamsey de ho abeye enkomodie bi a eto ntwada kopem se yebenya solution na menyini so se yebenya solution kyerɛ se mine no ankasa asadwuma ne de yenya ayo na wanza yenya ayo no nti da bia ho nkomodie no beba ne aka ne se yebenya anamon a yede betenetene ho edwumadie no eno ne de aka amanfo ka galamsey fo na yaka the small scale fo abefrem ene ne ekeka ho ene nti eto da bia yedi nkomo na wo mudin aba befa mu ebi na no pɛ yɛpɛ sɛ yɛno no di nkomo efiri ha na yɛhwɛ wo mo nso ankasa na mo tuo ene de a ɛha wo nom ɛwɔ galamsey nkomo ahodo yi emu yɛwura Napoleon Pacho, good morning. Wadaroma o microphone beba on. That's right. Nyame nhyira me Pacho office yɛbɔkɔ nyame adome bia bɔkɔ yo yɛda ase pii yɛni nkomo no emfiri ha enom yɛ mimisa ne sei small scale miners galamsey ho komodi a yɛdie nyina amanfo ka galamsey fo adwuma yɛ no a na ɔmo de small scale fo na bɛfrafra mu bi na ayɛ bibia wɔ sɛ ayɛ sɛ obi a yɛ bi mo a mo wɔ mine adwuma mu no mo ten komo na yɛ kana bontene efa ohawa mining nketenkete no de maye no a ya momo so muso musain mna be ma no pede meda wase sa so na mefa kwanye so achiatifo nyina right nkenkan wa owo Tarkwa Pisia ene surroundings a eye mining adwuma meda wase mefa kwanye so chi omo nyina right na menua de awokana ya de a haye pa efri se oka mining na your light skill na your small skill afina empanyifo ese omode medium skill eba na ye cooperative mining so eba na yenya community mining so bem ntiema se ye ka mining padia na ekoba se against small scale miners
na haye pa if you say ye na aban ama etumi krata etumi editu efom agudie ai ka yesika kokko ai ka na brofo be ka say gold no right na ye nuanom bebre efa saa kwan no so eye adwuma ema wode tiaye kwan a wofa so de adwuma de tiaye ne se adwuma na woye no wone tumi krata bia etai honachi enti ede se ne obi kobokro no dane da nyina open ntem if you say bia na ogina no no nim say onni tumi krata bia enti no oya ade na oye ne intentem right enti oye se no ena nam so ma saa kalamse fu no ya na de hu nsunsuanso abeto yen small scale miners right se enti abeto yen so ne se obi anim se obetufu magudi a na small scale miners ina ye ma okwan we life skill na small scale miners ndi so obi ehu se obi aye adwuma oba bia de oka ne se small scale mining for na omo ye se adwuma no nti ema yete saade na aha association ni ye right na aha industry ni ye right na aha ye ne a ye kura tumi krata na ye adwuma no na aha ye mpanyefo nso edi adwuma na nim no na aha ye pa anopai befa konya so ede nkyerɛkyerɛ kakra de ama ye nuanom a otufu magudie right ye kasi ye hwa dodo na otufu magudie na wonnam tumi krata so anase ye beka ne se enye eye small scale miners na wotu no ye hu ni se danda nyina ya na ye de somo de bo na nanom sana nanom na omma kwan ma se adwuma no koso na ya ye nhwehwemu ahu ni se nanan mpo na oti kurodua ni mu no ebi mpo no no mpo na busua asase no enda ekuro na oti mpo na ba bi eda kra no na efoma gudie kra emmen no emmen ewura na emmen ewda kwaye mpa na yekoma busua na odida monsa ase ano no busua panyina oda saa asase wo ya no busua panyina ohwe wo ese su no wona dane da nyina wode nsase ne de ma illegal miners ema wotu saa efoma gudie no ebi wo mpo na nanu koka pe na atemdie na ekoso na nanu po wo kromo no hu ne se wo ye adwuma nso obi ameka ahwe nkyere no na eho sobo ba pe na de abona na owo kurodua ne mu enti me no ka sei jihia beda honom task force national task force eba omo ye hwan small scale miners ana mini abema meda wase eya aban na kasa aban okay na acting national task force sure na national task force no what the police for soldier for fire service immigration a comply with all munyina ema wa ko training e wo sunyane right nyame ya adoma ochina ye be ya na obeyi hona pie na ba wo ba ne nyina no wo ba ko wona wo ye adwuma wo nsuo no so okay if you say nsuo no so ne ba bia aban ma ye krata e wo nsuo no so sanso na forest aban ma ye krata e wo ho sanso na ba no ka kwan ho obi a oye adwuma o ka kwan ho bia ne hwe ne se obefiri eho ne manim ya emma ontwe ansa na obobo aban ne tiri so emma ontwe ansa obobo small scale mining tiri so ya sem ne se ka kwan ho aban fa ma ye se yentu efoma gudie sanso na high tension wonim se wo ye adwuma na wo da high tension ano a high tension ase ye besere wo wagudie na wotu no na wo kutu high tension a ye hwe ka ebobo ansa na etumesi foforo na anhwe a mamuni nyina na krodua ne mu mantemu ni nyina benya light out because of high tension na abu no ansa ye de ama contractor oba beye no na nam wo adwuma wo ya meka se woni tumi krata e wo ho if say saade no ye ma kwanya e wo saa kwan no se wo concession pona be fam a ye ma wote be uja saa bia no na wo do pa kwa kotu nti ye bo won kokko so obi o ye adwuma wo saade no ho nyina no wontwe won firi ho ka kwan ho nsuo ho high tension na forest se uda nsuo ni finfin na wo ye adwuma dia na me ka kire se bo modern so ba sha asesa wo neoma ente saade a enche bia dia eba no emmo obi atiri so se nipa ne nipa bone ye hwe nsuo biti se ayensu sisi a ewo central region eye suaduru area ho mo pompe no kane na ente sa ba ne asai kra ni nyina obi ehu ana ya ayemhyehye ye ntena ho nhwe ema sebi yenuanom a woni tumi krata enya adwuma nsei ye ne ewo krata na adwuma na wonya adwuma nso ensei omamuni nyina
onya adwuma ma nsu komma mede Ghana man right ti obi a wo ye adwuma wo nsu no so bia no yes most ke man say hye wo say bombo ne so betwe ho be firi ho na ye toto asre the various communities nkronkro bia na wo ye adwuma bia no ye besre won frefre won de won bodawru enfrefre won yenim say wo small megaphone a ye radio wo ye announcement also won frɛ won won kan kyerɛ won sɛ ne ebani obi a wo ye adwuma wo nsu no so no twe ho firi nsu no so efi sɛ enye MC yo wa ha enye police commander wa ha enye small scale miners ye wa ha na ye bɛbɔ wo na wote ukuro no ho ensuo ho ban ama wo na mo na wote won akasa hweye sɛ wo bɔ wan kasa wo nsuo ho ban efi sɛ mpanyimfo wo ho hwɛ ne sɛ won a wo ye adwuma wo nsu no ho bia na wobɛtwe won ho afiri ho na de wo ye adwuma na sɛ enne nsuo ho dia na wo ye na waye ne ye ye obibi e fa ne reclamation utu amana na wakata so se ne ye ka agiramoampo agiramoa abo agiramoampo se be oja ne nan a na wakata so na nka ye nimpa ye nimede a nyame ama enyansa ne nimedie na yetu amena na yesa agya na wo se ye nua bi nkotom akola bi ada achen obaye nurse akola bi ada achen obaye minister akola bi ada achen obaye pagya ekuro na otim a na se obaye panyinim pa na ode babu ekuro no na wakoto amena makuno nyame anim saa de ne yehu a yempeno na enche ye ne ase small scale miners ye betu ehu agum aba ye nkro nketua mu a otufu magudie e de nkyerɛkyerɛ bia de ama won efisi obi wono ma na adwuma na wo ye no one hu nimdie nti na wo ye ne saa na ye mmase ye betata obi a yes small scale miners ye mmase betata obi a na mom ye be ma won nkyerɛkyerɛ se na adwuma na wo ye no wo be ye na wo ye ne ye na sojafo na ye ba na won wo ba ne ne ya ni akase akyerɛkyerɛ ho adwuma na ni so ye okay se nsuo ne finfin aban ma yetumi krata se yemfa ntena nsuo ne finfin fa nya adwuma right nti obi a woti nsuo ne so na wo ye adwuma bia no na wo ye obi a wo ye mamoye ni wo ye obi a wo ye wudini wo ye obi a wo pese yare eka kuruma no nti toto sremu se monhwe mu hu ye na ne eba na no ye hye enye tan ye nyina ye hwe se ne be ya ye nyina ebebo ye man no ho ban ye nyina ebebo ye chirifo ho ban ama obi anso nyina asomdwe nkenka wa otu fom a won kata so otu fom na kata so na de bodo ba dua ho no ma me hye wa fe obesa akwa akotwa saa bodo na edi okay me da wase anope right yenso ye da ase bebre ne sede a wode amaye ndi te sede a wo kan small scale miners na de mo de ya mamutumi krata na mo madwuma ye no ene illegal for no so na be na dem yo minebe masenia wakin illegal miner no oni nimdie bia wa adwuma na wo ye no okay na small scale miners ye woni nimdie wo adwuma ye no so ye nimdie ne se ye ko humat ema wo maye ntete na enye de wasua de bia na ya odin hihye so enti sample ananka nye se wo be ko small scale mining concession site no enye se nka wo hu anything wrong bia na nam se ye ndin hihye so nti na nam so ma eya ne akwako hu saa hihye no yakko hu saa ha no nti se kakalamsi ya anase illegal miner obi a oni tumi krata nanso otu efumagudie obi a oni ntete nanso otu efumagudie obi a adwuma na oye no onye mfa nimdie nto ho otu amana onkata so oye adwuma so egu nsuo ne mu onye adwuma nye ne yi eno ho nti ne ye won sunsu ne wom se small scale mining na illegal mining ndi dia wo kan small scale miners no momo wo baabi fa ko a moye madwuma na illegal miners no so wo baabi ana mo nyina mafra yo meni amada se pa ne atini ye ba no small scale mining concessions ya asase a etwitwade ama right na ye wo baabi a na eho no enka wo de eho de se enka wo de eho na mebeto so obi ye adwuma na ukọ challenge no baka chiro se adan eho ye concession ti na se oka wa no tum ebia na woni life skill bi na bohye nti no baka chiro se meme wo anglo gold for concession mo go for concession eho nya wo dia ndi saa eno no na eye illegal miners no eye adwuma wom na me nka ntwantro ye ne yankasa bi nso enam se asase na so na ye nima no nti bon se illegal miner bi akwa kohye baabi na oye adwuma nti wokura na we concession na no unim okay if you say 25 acres ahodo miensa na ye memedia asase ne so mintumi nkwa nkohu ni nyina no ekoba ne sape
de obia pɛ no otumi ahyem kokoye adwuma ɛno ho mpo no so ɔyɛ mpo no waye ne yi a nkan ha adwen ne mu ɔyɛ a ɔnyɛ ne yi ɛno ho na describe mu as an illegal miners. Okay, nti mo ankasa no say apart from Aban tax force no more small scale miners no so mo better mo tax force ana yo when am that say there na task force. Okay, a sensitization to the various communities concerned about the mining industry. Right. Yebeko abontin obi a oye adwuma bia se wo concession nim se woni concession nim yeba beto a na wonye ne ye nkwade a ebe mo sesa wo de manyina afiri bia na wo ye adwuma no. Right. Ye ma me harizo na nkasa aban na oteso no ne ode bani emom ye ne nkasa yebe ma woni midie hodo a wotumi de ye adwuma obe ne ye nti se obi ehu small scale mining bia woni community a no hu ne se yegusu abɔho dawuro se bɛba aseɛ abakyerɛkyerɛ madwuma na moyɛ nani so na mom nsuo hu deɛ yɛ ma kwan so especially on the saa machine a friend dredge machine ɔte nsuo ne finfin ɛna da ne da nyinaa no otu ɛtoto serɛ the various communities unit committee for hɔ assembly members wɔ hɔ nom sɛ ɔmɔmɔden no wɔn boaeɛ na saa nkɔfoɔ no yɛntu wɔn asesa yɛnhwɛ bonsa nsuo yi nnɛ bonsa sɛbi ukokra ko hu kra na yɛbɛka ne sɛ mark kra de ɛyɛ na numu no nyinaa no ama ɛhaw ama abeto yɛn so yɛntumi mpɔmpi nsuo ɛmatakwa yɛnya bi no ne nyinaa fi yɛne yankasa yɛdwuma bɔne a yɛyɛ the so called kalamsi a yɛyɛ o mu sɛ yɛnya sika kokɔ ɛma ɛboa ɔman no nya sika kokɔ ɛma the foreign currency de ba ɔman no mu ɛboa ma employment ɛso ɛkɔso unemployment ɛso te ne mom deɛ ɛto so srɛnsɛ yɛbɛyɛ adwuma no yɛbɛyɛ ne yie yɛmpɛ haw yɛmpɛ amane wɔ adwuma no a woyɛ no sɛbi yɛnka sɛ ɛne nti ɛkɔm wɔ hɔ nti kɔna kɔyɛ deɛ ɛbɛsɛe na yɛnka sɛ kɔna kɔbɔ korɔ no na yɛka nyinaa ne sɛ hwɛ na yɛ adwuma no na yɛ ne yie na mmom sɛ woanyɛ ne yie di a ɛne yɛne ankasa yɛba a yɛma ɔkwan ma wɔnyɛ adwuma yɛbɛtwe wo afiri biara na woyɛ adwuma no ho sɛ amana na ɛda hɔ a yɛbɛhyɛ wo ma wakata so sɛ wo use excavator na sɛ woatu amana na wɔnkata so yɛba a yɛbɛhyɛ wo ma wakata so ɛm sɛ ɛno ne the major ayi a da ne da nyinaa no yɛbɔ yera no sɛ yɛkɔto sɛ obi atu amana a na ɛda hɔ a deɛ yɛ ne sɛ yɛbɛhyɛ wo sɛ kata amana no so ansa yɛma ɔkwan si yi machine yi excavator ne firi hɔ na mu yɛba ne yɛbɛkye machine yɛde kɔ na yɛgya amana no hɔ no ma na kyɛ sɛ yɛanyɛ hwee ɛno na ama yɛbɛka ne sɛ the previous government and this government we are failing ɛno na yɛsrɛ sɛ saa de no yɛnhwɛ sɛ ɛbɛba biem wobi ɛbɛbɛto sɛ woyɛ adwuma biara no yɛbɛhyɛ wo sɛ bɔmmɔden sɛ ɔbɛkata amana no so wode wokata amana no so wie na sɛ woankasa wopa adua bɔɔdoba wɔ so wopa adua wɔ so wopa fa yɛ rɔba fuo ɛbɛtumi aboa wanke ba sɛ wobɛtu amana wobɛgya no hɔ deɛ small scale miners sɛ yɛma saa kwan no bi yɛda ase paa sɛ nnɛ wo nso de nsusuyɛ foforɔ aba bɛtom sɛ tax force no kɔ na sɛ obi atu amana a yɛnhyɛ wɔ mɔmɔ ɔmo nkata amana no so ato ansa na amono mu hɔ a ansa na yɛwie a yɛahwɛ kwan yɛbɛyi machine afiri hɔ nyɛ saa yɛyi machine no koraa amana no da hɔ ɔmbɛsan akɔ nti fight na yɛ fight then na yɛ lose no that is the main thing the records ne side no mpanyinfo no yɛnim nanso ne yɛakye no China ni akɔyɛ adwuma excavator bɛyɛ 5 wɔtu amana deda hɔ ne yɛakɔkyekye machine ne nyinaa ne yɛgya ne sɛ yɛasa akɔ pane sɛ ɔnkɔ no kurom na obi a yɛakye no Ghana ne deɛ sɛ ɔnkɔ da afiase na mmom China na otu amana no yɛakye no akye machine na sɛ apam sɛ ɔnkɔ no kurom na amana na wɔgya no hɔ ne ɛno ne asɛm sɛ hɔ na sɛ yɛtumi hyɛ no ma ɔkata amana no so a na neɛ saa amana no sɛnea yɛayɛ sɛ yɛdua tree planting no yɛfa saa bia no nkɔdua tree planting na yɛhwɛ sɛ nipa no ɔntumi nsa mba hɔ biem na asase na ɔsɛe no so yɛakata so yɛsɛn ade foforɔ yɛ den asi anam na sɛ yɛgya ne saa na yɛkɔkye ne yɛgya wɔn sɛ ɔmo nkɔde a na da ne da nyina deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛfeli sɛ yi pictures of previous adwuma yɛayɛ na yɛhu sɛ asɛe a yɛne ne yɛama yɛn ho kwan ɛfiri sɛ yɛma nokorɛ no ɛnda adi yɛntumi nhyɛ mmara no mu nokora no bɛfiri hwan hɔ na aba nokora no fi leaders na yɛmpanyimfoɔ no a ɛtu saa na mo no yɛbɛserɛ sɛ ɛnnɛ de yɛn small scale miners de yɛafa to yɛn ho no so no sɛ aban ɛbɛfa the same thing deɛ a yɛne ne yɛ adwen ɔmfa yɛ deɛ a yɛn deɛ yɛde aba no sɛ yɛba bɛto sɛ watu amana deɛ a
yɛbɛhyɛ mo akata amana no so right na ade bi a wɔsɛ wodua wɔ so a ɛma asase no ɛsan fa ne ntoma bɛfra no yɛtumi ayɛ ɔbɛni galamsey koin yɛbɛtumi adi nkonim yɛbɛtumi adi nkonim yɛnkonim deɛ hu na mekan yɛnkonim deɛ hu na mekan sɛ yɛamfa nyɛ NDC MPP right ne yɛanka ne sɛ MPP fo abanti ɔmo so na ɔmo tu NDC fo ɔmo na ɔmo tu a saa ko yɛbɛdi so nkonim na mo sɛ deɛ political na party a ne yɛntumi ne so nkonim efi sɛ meyɛ adwuma na mewɔ obi a ɔtae machi nti sɛ woyɛ a mɛfrɛ saa nipa no makola no wakola no to amana onja no hɔ wakola nti ɔnsɛ nsuo no nti sɛ yɛtumi yi saa political yi ne firi ho ne yɛfa ne sɛ yɛ adwuma ne yɛyɛ adwuma bi a woyɛ bia so ɛho mmara ne ho hyehyɛ ne dia yɛbɛtumi adi ho nkonyim right nea woka yɛ kura na atwe adwen asi so wohwɛ a bi te sɛ yɛwɔ takwa ne ne ntamu ha na yakɔfa tax force for firi baabi soldier for ne police for ɔmo kura ntamu ha kura no bi a ɔmo nhyɛ da nnim ha tokuru bi wɔ hɔ kura a ɔmo nhyɛ da nnim wobɛsusu sɛ anka mo a mudi adwuma n'anim na momo no de mo wɔ pepa sɛ yɛbɛyɛ nneɛma papa no nka mo mu bi kan tax force no anka ɛbɛboa me ne bɛma asɛmpa na wabisa na edu baabi a na amanisɛm wɔ mu okay me ne Mr. Napo Mr. Napo me nyɔnko ne nana wei ne nyɔnko ne me wɔfa ndi sɛ ɔkɔkye na na wɔfa frɛw Mr. Napo makula o okay yɛti bia yɛ mani ne waka amate right nti sɛ task force no wɔ hɔ de hia ne sɛ yɛyɛ saa surveillance ne nyina wie na ne ɛboro yɛ so ne afrɛ wɔ mo then they should come and flash them out if you say yɛhwɛ ho a wɔte nsu no so na yɛhu anamododo a community na nkasa ɔmo mpo no ɔmo ntu nkɔ wɔn so nanso ɔkɔ bia wɔntimi entimi ndi wɔn so nkuni nti ɛno kɔba na sɛ community no ma yɛ aso te a then we call the task force to come and flash them out right task force no ɛnyɛ ne nua ne nana ɛnyɛ ne nyɔnko ne nana ɛnyɛ ne nyɔnko ne busua panyi nti ne dia ne sɛ waba na yɛbɛsɛ nneɛma na wɔde yɛ adwuma wɔ nsu no so no sɛ woyi free so na woyɛ adwuma wɔ nkyɛn na woyɛ ne yie di a obiara ne wo ne asɛm efi sɛ saa mla me no ka sɛ Ghana wa ahohiahia mu na gold na yɛtu no ɛno nso na ɛbɔ ɔman ne sisi a koko bebrebe nyinaa no koko ne fa ne baabi enso nti akuafo na tontɔn ne nyinaa ma illegal miners nti ama koko ne kura economy na nkasa no ate aba fam kura nti gold ne dia sisi ne kura ɔman no na nyɛ ne kura ɔman ne nti ne yɛbu ani agu so ne asan asɛ yɛn nsase na ebetu gold ne bɛkɔ akonye akɔboa ɔman ne yɛn nsase nyinaa asɛ yɛn tena hɔ nhwɛ small scale miners yɛsi yɛn tena hɔ yɛn nhwɛ na yɛde ane sɛ yɛbɛba fam ne yɛbɛma education ne yɛn nso nyɛ sɛ yɛbɛkasa kɛkɛ yɛbɛkɔ mmeammea ne bebree obi a wɔyɛ adwuma ne akyerɛkyerɛ sɛ kwan a bɛfa so ɔbɛn ne yie na yɛkɔ nso a yɛkɔ na yɛkɔyɛ saa de ne wi a yɛngya media fo mu deɛ yɛyɛ a yɛyɛ no yɛba bɛfrɛ mu akɔtwa ne mahu sɛ dwumadi a small scale miners ɛdi ni nyɛ sɛ yɛka a yɛnyɛ yɛka a yɛbɛtu ho anamɔ na ama yɛhu mfasode a small scale miners ɛboa ɔman no ade ba kwa nkrɔfo ka ho asɛm ne sɛ community A ɛna illegal mining kɔ so a ada tax source bɛkɔ da de krom bɛkɔ obi an ma adwuma ɔmo nyina bɛdwane enti tax source on bɛkɔ no obi ani tax source for kɔyɛ ɔmo adwuma wie na ɔmo kɔ ade bɛkye na ɔmo nso abɛsi akyire na ayɛ enti mo de a mo de bɛyi no mo bɛyɛ de na mo timi anya ɔmo on site saa penalty sɛ task force bɛba ebia na memenim menyanko ne asomasi te mɛfrɛ wo task force bande wo enkɔ adwuma ɛno ɛmboa ma ɛkona yɛ kono yɛ nisu nkunyim nti na small scale man sɛ ayɛ ne sɛ yɛnyɛ task force yɛ task force no sɛ ba yɛ ma mɛsɛ obi adeɛ yɛ na mo na te community no mu yɛ ne mmea bebrebra yɛ adwuma yɛ bɛba bɛkyerɛkyerɛ mo sɛ adwuma na wo yɛ no yɛ na yɛ ne sei ɛna yɛ ka ne sɛ wo yɛ wi a yɛ ma asase ne nsa anda hɔ ne yɛ pɛ bɔɔdo ba ne yɛ de adua so ne yɛ hu ne sɛ yɛ chi na yɛ dua yɛ no wo nsa ma betu biem sɛ rɔba fuo mpo na obi pɛ sɛ ɔde yɛ na ɔde ayɛ rɔba na ɔne asase ru ana busua na asase ne na ɔnna ka ho asɛm nti na ma yɛ ka ne sɛ adwuma na ɛkɔ so no ɛyɛ busua na asase yɛ wɔde ya no wɔn na wɔboa ma illegal miners ne kɔ so na deɛ nhyehyɛ a aban ne deɛ yɛn small scale miners yɛ ato aban anim ne sɛ obi a ɛbɛba yɛbɛkye no bia no yɛmmisa kwan a ɔfa so nya asase no
sɛ ɔyɛ foreign partner so ɔyɛ Ghana ni na ɔyɛ adwuma na wasa asase na hwan na de hɔ ma wo cause ɛhɔ no Minerals Commission license na hɔ small scale mining license na hɔ nti hwan na de hɔ de ma wo nti saa wo nipa na wo de asase na wo na yɛ ba bɛkyew na yɛ de wafa mmara kwan so na ɛyi ya no pɛ ya o ma post the national security wa post de ɛwɔ sɛ ɛkwan anam so makalamsie yɛntumi nko ɛkwan afa so ɛbɛtumi aboa man no the problems and the solution o ma post ne sisi ya nti saa ɛno no ne yɛhu ne sɛ nti o mu susu sɛ bi yɛ de anya nti saa busua na ɔmo ɛde nsase ne de ma na nana na wɔn pono mutumi di natem minim bebre nana kwa kan be di natem saa se wo ye nana no nsase na ye be kon na wo hefa ye ne ya doso ye de ma ye tue sika kwa wo be kan ho asem na nana na ye din because enye na busua asase nti ekon so ne ye bɔ nana tire so ne ye mbɔ nana tire so biem ye mfa asem kɔ hye nana bia biem na ma busua na ɔde saa asase na man no wo ne ye be kyew okay se wo ye busua panyin se wo ye busua panyin busua ne ba abusua no wofase na wo de asase na mase yentu fuma gudi a ye bechew okay because won need to me krata na won need to me say wo de asase de mase yentu so agudie na mom de wo de say yemfa nya afuo dia eye wo dia na say yentu agudie de ye ma okwan ma won ye sad nti illegal mine na ekoso no eye hopa ne free right ye da ase bebre ye enche ye de nkomo no ba wie ye wo ye fidie so a nkomodie no a na enipa binum aye nsusu ye say enema yede ye gold no ho adwuma no se aban si ebinum kwan se ye mane ma oman no mu a ebi anka no bebre how destruction no ano ase kakra me mame misao small scale miners no mom adwuma ye mu ene illegal miners na adwuma ye mu no equipment amode ye adwuma no the same equipment the same akande me enwa the same insistent biani ena saa ne oma na yesi yemra no obra ne nde ekina de foforo beba obra ne nde no ekina de foforo beba nim de foforo beba e befa so a e betufu magudie no ye wo bibia e fe no shootings right eno efrehe eye ade foforo aba oma ye mine na oma twa material na go soro amana na otu ye na tie na odi go soro no eno na obi afa pumping machine na wa pe bottles ya water bottle eyiabi na odi ahye na odi board ase ho na odi akwako spray waste material no enwia no na odi board esi ho oye nyina na odi directing straight to the stream water nti saa implementation we eye buru na de bai enye buru na de bai eye se minya bi nye kwa na kwa mefa so a me de be wash material na enuni ndi saa yen stop se me yen fa we mba me yen se no eno ntumi solve problem okay de ni nyina ne se ye benya ne midie wadwuma na ye no so right tuma ye ne ye ne ye nti mo small scale miners no mo madwuma ye mu no nsuo ka ho menua gold de no kre de ye ba ko pe obi na obaka se otu gold a onfa nsuo nka ho okay obi na obaka se otu gold a ontu amana gold de ade nam so a gold ne tembia no oben nsuo no ekwan afa so eben nsuo ne se gold ne opopom right nti in olden days na nsuo to aso tren na eba no na ewo hye ne ma eba to the wura ne mu to nya bedu ope na waka ho right nti obeka ho no mesa for the centuries na ansa na kire wahuni se gold wo asase ne mu nti wo test pe na watumi akwa akotu nti gold ne de tembia no eben nsuo no nti gold na nyese eye nsuo ne mu na efiri na epie ye na mu mapopo na eben nsuo nsuo no na gold no ma nsuo to a ewo hye na ede ne ba nsuo ne mu nti gold de ewo nsuo mu okay nti momo so momo de a momo ye no mo wo hye no mo wo hye guin menia eda se pa ye wo bibi e fa na 3-point system okay oba o mine ni mu na ne esua from the UMAT ye wo bi e fa na 3-point system ana se even obetumi atwa amana ba ko ne mienu se ewo nsuo ho kura na utwa amana na mienu a
na wa yi load no da ko me no be ko site wa hu ne ye kan obeyi amana no load nyina ka amana ba ko de ho na amana ba ko abe empty de se eba se no hwi ni ma na wo de switchboard na wo de be wash load no na wo de ato ene mu de se wo wash pe insu ni nyina betai amana ni mu ina the waste material eye nete na wo wash no afro na ebe nyina ba betai amana ni mu de se no tai amana ni ma ebe dami sa ma ntinto se eye ma no insu ni be fa asase nani e fa asase nani a emuduro ni nyina aka amana ni mu afi asuo na ekɔ no emu ya ha na akwa akɔbɔ asuti ni mu entumi hunu nsuo ni da na eno na yen small scale miners ye de ye adwuma na yenuanom no penentem mehwɛ metu amana we metu ba akona ma me wash na me fa nti o wash pe oni ba bi o wash gu na eye straight direct to the water body ena ka ho ma nsuo na ni ede essay ena se nsuo ni punko na ekɔ na the waste material sompo na nwia na o wash no enkoguma nkan ha adwen ba nwia na kase bekɔ na asa kosi nsuo ni ban nti nsuo na efi soro na eye clean water na eba no entimi mpushi nsuo na asɛe no ene ne ade a enam so a eno nso ma nsuo na eden eba pa nti na momo de na mo nsuo no mo horo a fa asase na ni ana ekɔ no bibi te sɛ enura mo de horo mercury ni ade no sɛ Fransuo no amonso atene na ekɔbɔ asukɛse no mu a still enso no nye potopoto but how no de e de akɔ Fransuo no eno nso menu ya medase ye se na America kan sɛ enimi sɛ mrepam no e beba betena aka mercury mu asɛm si e ba no mercury a obi obɛka sɛ ye wo hye e de mercury de gu nsuo mbia na me amete hei me se obowa okay na mo ye de sanso na sɛ okɔ umat training na beka kira o say no kure bia nim on say ye wo obia won stand of education ye ba no wo ye teacher ni na say wo kɔ Winneba training college ba na say wo kɔ Fosu training college ba onim kwan fa so a ye de kira de no kure e man panyifo ba e ba assess wo sanso na ye nso minus ye nso ye school a ye nim wa ha ye University of Mines and Technology ye UMAT de ye kan say sada no kure bia ni mercury na kasa ayade ane boarding na untimi mfa mercury engu nsuo mu se enko da wa wo hye wie no o black na wo benya no na wo de mercury no e de gum kakra bi enumpo mostly ye chi no wo fie ana ye tie ho free nsuo no ho kra na wakwa akɔchi mercury na la ne boy din na kakra bi na wode besom na wode astrati gold no ade a me use mercury ni se eye chemical eye ade a etimi ka bibi bom e de se wode prego na wode steam ato ho na ache mprego ni nyina nti mercury ye de yema etimi ka gold particles ni nyina bom ba kompe se ade ye no heating eye a nka ye hia mercury na ya yema ka wo se ye pese eka ne nyina bom nti kakra bi na ye de som ne de achi gold no gold bia no no ma ye de ye hwie mercury gu board so na ye de yes a washing no ene de ene na mercury ka se e be pembre ne aka mercury ho asem mercury ya de bia wachi gold na wie na obetoto no ene na ya na vibration e de nwusie na efi gold ni mu pie no ena da ne mercury ena ekɔ to the atmosphere na mom na nye nsuo no mu ni so bitna ka se nsuo nyina ya pollution mercury ni ade a no kure bia ni no kure bia ni se ukɔ University of Mines and Technology UMAT o meka kira o se minus enyusu mercury saa kwan no so da mom o machi o gold na wie no ena omde mercury e de tum na omde chi na omochi sa gold nso wie mpa ye ntoto no site ho ye de ba fie ni se mercury se mba de na se mercury nke fie mum na e wo se eba na mum ne se nsuo mu de no kura bia ni enti se wo mo ka se nansen atense nene nansa na stories bi trend se eye se kontomire
banche nom ne ne keka ho oba Ghana Miami omoye gold na saa ne ma ne nyina no ade a nidi ehu fi se saa chemicals nyina ebi afrafra mu ne ne keka ho ndi kwan be na efa so ekofra mu yo menia once obi a research yen mint na anka se megine chim right na mint na so nka ne say na tie nti yes small scale miners yen so ya ne say ye be pebi ne yen so ye de akọ ne yen hunu sa asem na omode aba no eye sa na tie na se yen sa na tie se ye ka ne bebra na akọ se ye pese ye boy adwuma no ho ban ti na da ne da nyina no ye ka nsemete sa right si ye ka dia nanka fertilizer na ye display asase ma eno so ye ne de si ye ka chemical sebi eye we ma ekun ye waduane ye dimidia okay nanka no so ye ka ne se ye de we decide na ndre bi e display mfuyi so se na be ya ntosi betumi aso bebre ntosi ye kote ne bunu na de edro di ahye no se edro no so ye se na ye ka fa ho okay eno so ye makuri nana nti nyamenem no kure ye na meka se ye ntumi nka en challenge but ye nso ya se ye de be ko se sana tidia na agro industry a mo so makwan e me ye de edro peti saa fudie ni nyina so no won so mla bonten na se obetwam a won twam efise ni nyina so ye wuduro a no so ha ye duan di a yedimu nne nyado a bonse na ye de eduro apete so nkontom la ne de eduro apete so afudie bebre fruit bebre ye de eduro apete so eno so ye ka ho asemesen na na meka se ye ntena ka na mom se obi mechanics obi beka se minus se ye kalamsi se ye small scale mining se ohwie mercury edi gu nsuom no kure bia eno de no kure nim ye da say na wadama wo hwe destruction the level of destruction ye water kwai de ye nhwe takwa asem kakra na ye nka awudie ahodo ben na mpempenso na koduru sen ye nsa ase ye nsu ese ne tebia sese ya kwa koduru sen minia takwa de ebeka se nyame ahirae okay nyame ahirae nyina ne se eye alluvial mining no entre wa ha okay bebre te se ne de toto ebi te se dunkwa ofin area amansie area eti no ye nyame adoma ye gold formation in na rock all right na baby kakra bi na efa no alluvia na enanam ho enanam river bonsa no ho ene miamia ka wura kakra bi okay na ye mom de se nya no dia we are blessed ya dwuma titire water kwa nyina hard rock mining nti ye ne kan nyina no pono ke be kan se nkan ye mom no nsuo ne ebofi asase ase ne pie soro all right ye takwa no ye bo nsuo fi asase ase ne pie soro te mutu amana no kofo mu a mutu underground mining no nsuo wa asase ase e na mom nyesu ketwa okay nyesu ketwa na ye ndie ye kan se nye efa bonsa na ho kakra ine bonsa rensu na for efi abosu area ho wasankran area ho na eba no ma amanfo yes adwuma no ma eba be fra e me be kan ya ke be kan se takwa de ye ne sa ha no bebre na ade bia ba bia so ese ye tumi esi anokwan right esi anokwan me kan nyina ne se beye infika kremini na river bonsa ye hu se asai water and sewage say mines fo e wa ha okay mining companies e wo se wo boata kwa na nye ni nyina ne community center we sidema communities no na kire se wo se wo boata kwa ye ba ne ye water problem e se wotime boaye okay wo betumi ehu ne se na takwa esidia na ko one build very big pumps na wonsi water reservoir tank akese na fi nsu no ye mmomfi the stream water na eflow no mom ye twe fi down so ye nye no say ye boreholes akese na ye ndri nsu no from the down na ye pumping go sa reservoirs ni mu na mo wia omon filter na mo supply into the mining companies no etie ana waso obi fa ho na suma once one trust no be fa mbo atakwa municipality no say if this challenge is there
That doesn't mean say afibia yen complain. Let us find a solution because modwuma efo ni nyina no ati krom ha. Mompen mo mining site na mo no. Mo to pumps na mo supply ma abrofo no. What about yen so workers no? Nti ese mining companies no GMC wa ha, Angodo wa Goldfields wa ha. Won fa to won so say on buy sad na babu atakwa. Na ehun say ye problem na asolve. Right. Enye sad ya dane de nyina be kasa ho saa kosi infidodo ewo ye anim. Fi say ye mrantie yi obese nsuo no afibia nso ye be ka ho asem. Nti mining companies won moye say nananom okọ meet na won fa to hunanim. Say one more than won see pumps akese reservoirs akese ema ye obonsa na rather than nsu no yem pumping from underground won to nsu e be fi asase trim na won pumping good tanks no one supply problem ni na so betwa afi ye nka about kalamse sam ye nka about say nya asase say ya we wonder yem bother about nsu say ni biem because ye dey ase ewie for years since 2012 2010 and nsu say say dey bia nsu na say ye tena wakosi na say nti wo momode na wo moae na ebi ye ensusu ye say galamse ho enti no yenyi mrante no ebi nso say ekom na de mrante no ama wo mo ye ebi nso asem mo kan say mrante no de kro mo wo site no wo mo no omo nye financiers nye wo mo edwetire ene ye de ye nkrofo wo fi a wo mo na aboboko ahye kotu abotai wo mo botom ye duru ena finance youth no ema mo ye nti say ye pese ye solve problem na ye nhyase ntaka saafo no ye engage saafo no financiers no na ebeboa ye ama yetumi aye obani ye yi mofrey anamrante e free site a ye alternative ne ye den yo me ne medase pa ye won sembe ono ma ye ka ne ya yira the main solution to the problem. Se financier wiska no ba sa so na se busia pensa memfama wa obetumi atu ya ne ye bo inuanom nkokon ofu etiri so otini fie obetumi de ne pa begina asase ndesi ye ka ba bia challenge ne wa hwan na de asase ne ma sa akola no e ma okonya financier wo chi na nyeye enimpa na asase no ohwe so baby anya small scale mining site anya concession and marriage commission eyi na mom no bi gina na oye adwuma no nyeti ni wura beba nti ni wura na esi ye kase ye chi dia oni ye chi no right ye chi ono pe problem ni nyina esi ukwachi financier enkohwe so say we ni ya chi na ono no obesan dia mobi foforo eno so ena ye ba unemployment rate no ye hwe adwuma yi nim no kora aboa bebre sisia no okasa mrante ni nje adwuma ne sisia ebe hadwen right krono ebe pie no na sebi ese emu ebinima be form do ma fa kwan bi so a anhwa Ghana ye be call very very danger danger na ye de yan sebi obi a onye adwuma obi bobo ne pa se obana mema be ka me ho na ma osika sei beye saadi obedi akire enti unemployment na ye great na ye ntumi nya adwuma ma ye mrante no na omani wo saa ono akasa de na ho de di tuni de ye nkyerɛkyerɛ omo ɛkyɛn sɛ ye bɛka sɛ ya pam won kura ekoba ne sape obi odi adwuma beto nkwala ne trim no obeye danger na meka na bi de sɛ am robin akro no kese beba ofise oso obra ye kwa ye benya sei unim nipa bi a o sika ote ha o se minimo bi wa ha otimi fi ha ya ono wo sika pa na che se danger na ba no nti ye nhwe ne ye se ye moa na nkyerɛkyerɛ pa de ba mamrante no na obetuma ye adwuma ente sa enne oba wo so no wanye obedi ka kumpo ansa na wo se sika mpo ni fi enne panfu bebre a sebi wo wodin a wo ya abrempon no ewu bebre beto free sa hade no bi so onye adwuma anya dia de ya na se koro na obo de so no timantem nko an onim se on ni tibu abua na se papa yi na ho to no nko ada o de gang we ba wo so right na mo so ye na adwuma na odidi dia ona oni asem so ndi sa eno ya dia ese ye hwe saa kwan no so yi na ema saa de no ye den emba na mo no ni nyina bekwa na gina won a woden sa ase ne ma na odi asase ma so no nkyerɛ wo se kɔsɛɛ no
nti wa wo di asase amahwe se woni di asase na wo ye nachi ehun se oni an okata asase no so sente saa na mpanyinfo ba rounds dia make us national security dia ba no ye ba behwe asase bi asai na ye take ni coordinate na ye commerce commission na ehun se under small scale miner wona concession ye wo dia no ye be frew okay ba ko kata amana no so wan kata amana no so a ye do be famra kwan so be court saa so na se ye ba na ehun se ho no eda nsuo ho nti ye red zone ho ye enumerous commission maramedia abusua be na saa asase no ohwe so ye chi na beka se me ye hene susu ampala ba se abusua asase we na ye abusua we dia nti monko saa abusua no abusua se beka kire se na maame amamansa ho no do didi nti ntumi fa me penko nti se ho asa dia yenko bi se maame amamansa maame amansa nso ni kokoo wo saa bia no maame amansa kokoo no hwan na otugu ye na hwan na de asase na ma saa nimpa na ma otu kokoo no gu ye ene saa maame amansa na ebechew right ye chewa ye do be famra kwan so e wo se wo ko jail abeko jail ye mfa wo mfi a wanya ho ye se wa ama saa nimpa kwan kwan a ontumi ntu efobudie e wo ho nti megide sanhyehyɛ na omode ba no ebeboa ene ne the best solution a betumi aboa ndi opani ebra oman Ghana ye ho kyere ye e wo sikasem mu ye national economic dialogue galamsey no enso eboa ye kwan bi so ha ye kwan bi so ye ntumi nkasa ye nyae ye hia se ye tu agudie no nanso ohaw na ewo mu no enso eye asama e wo se ye hwe eka enti no te se de awo kan nsase wurafo no ene wo mo keka ho no yen hyeda nye ehun hyiamu bi nsase wurafo nie mo haw ne de enti ya mo release nsase no de na ye de mamu enti a mo release nsase no de mo afa mu a mo dwetre nso a mo support ma ye no mo nso no motivation ye de enti a ya mo ye na ye nyina ye nto ato adwene okay yehia se ye nde ye be ye den yenye bibi te sede a ye national economic dialogue na minia medase pa ye ba no abrofuma ese de broni hwene se broni be ya de foforo bia na ohu challenges eba problems eba na da ne de nyina ofa ho adwen se ese misia no kwan okay memfa bobo ya emra for example dia ohu ne se kuani bi ewo nafuom otwa bode pa ekwan obefa so a ode bode ne beba ekwan ho no obre nti mame moto de ebetumi adanda no ho afa saabia nti mame fa bucket bi nsi moto nachi nti otwa bode ba na onso a woni tiri so no na me de agu bucket ne mu na moto na twene de na ba ekwan ho na abo akuani no nti we no se na ye kani na me se onne nkyerɛkyerɛ nti na onne nimidie wɔ adwuma na ɔyɛ ho nti na da ne da nyina na de saa hawo nyina de ba nti wa wo de wo asase na nia onia na ba se ɔbɛyɛ mining no ɛsɛ obisa ne se wo hwɛ se ɔwɔ any certificate a wakɔ wɔ UMAT ana sɛ no nte saa de a me a meyɛ financier me dia ne se kwan a mefa so a me de ede bo madwuma ho ba me de nyeska na dane dan na me wo saa ne medie no na mo me ne medie wo mining na ho nti ne obaya adwuma no na dane dan nyina no okosi saa mess no na ye hwe ne se ne obagina adwuma nanim no ye hwe se wo ne medie wo ho se ne obaya wo na wo de asase mai wo ho masem wo nso a wo yi sika no wo sika na enkonkɔhye okay efise se me de sika de ma obi na one ne medie wo adwuma na wo ye ho de a na manfa nkokora senkaye bisem eno mekɔ a ebehye nti ebesere se wo a wo ye adwuma ne bia no wo momode nya nimdie se eno ho ne ye kana se ye beba form ye nia small scale miners no ye besane form na yakɔ site to site ya behwe adwuma na we ne woni nimdie a na ya kyerɛw wo nimdie nso a na wato aso but emom se insu kese na ana insu bi a wo ho ne de se wo use dredge especially on the dredge the best rese bomba de betwe ho afire okay if you say wo de wo ye obi a ohunu nsuo no kra ndi mo de mo ye mo be ye adwuma wo Tarkwa area ha anase ye Ghana ba bia ye gold adwuma bia mo be kɔ ho
nia ekubatan na kan say from the national started from the district near ko zona na district bia won district leaders okay saa so na ewo zonal leaders na eba ko si zonal leaders ne so ni a kyerɛkyerɛ wɔn inde so obi wɔ ba bia zone bia eye na kura bia ye adwuma ne bi wɔ hɔ de a ye de kyerɛkyerɛ de ma na ɔno so bɔ modern na ɔde akyerɛkyerɛ nti enka sɛ mpanyimfo na fi ba bi ba ye ba bɛkyerɛ wɔn a wɔne wɔn te hɔ no mo no na ɔmo so afa saa kwan no so akyerɛkyerɛ ɔmo na ɔmo yɛ adwuma na mpanyimfo so ye nya wɔ mu ye bɛfa akyire ahwɛ sɛ na yeye no eso abamfa so ana okay abusuafo yene era Napoleon Tando enedi nkomo small scale miners omo PRO wo Tarkwa Central ha ono na ye gina dwenkyire galamse ho anamontuo no de entwaye ye bedi nkomo na kopem se ye benya muaye na small scale miners for no se galamse for no kodi bone ha na ye de omo nyina afra mu bi say yes small scale miners ena yes ade no nanso no omo huson omo nsa ye clean omo ni how bia ewe no hunti no say be ya e be hunu say nya omo kura na yes ade ne nti omo be bo apro kyerɛkyerɛ omo ye adwuma no ye ba na wonya adwuma ni ya ye be hwɛ ama wa ye ni ye na what the solution ba ko bi aba me gidi se mpanimfo som na ye de ye adwuma say ye ko site bi ye hu so obi de excavator gina ho or the excavator no adwiri asase no ye koto no a na ya che nipa no excavator no bikura na ya hye no oro ni nsusuye ne se saa bre no excavator no ni nipa na ewo ho no ye nyina wo mo so na amana na wo matu no mo nkata wo mo ntua amana no ye tua wie na afi de ye besen ya che wo mo a na ya che wo mo aka ho eno be ye kama chen se ye che nipa no na ya hye excavator no o chena so e be hia excavator na ye de akwa kata amana no so enso na ya se no kwa ene ne ekeka nti ono so ni nsusuye ne se ye che wo mo a ye ngina wo mo so na amana na o matu no o mo nkata so amono mu hwa o mo kata so a ebe boa chen se ye be che wo mo China ni ana de na kosi adu prem na ye twa na suma ne ko na amana no da ho na asase no sei ene ne ekeka ho enti ye nhya ase emfa no so mra minimu wadwen kyere me ba cho nkomo opani aboye anopai wo bibi kakra beka wo ho a mamentie usesi ansa na ye de nkomo no aba awieye number no ye 0546 618774 0546 618774 and 0260 196062. Good morning. Yes, Kwaju. Nyame adom ma yente wo bio. Papa no nche na obese se ya tamba. Ba mo suma all things some we say one of the money one by down. Asa so by over to stop in China do wata kwa nkare bia. Go bo ba wo sana. Dem go mi ji wo fa na am ta so ya. One asa so by wata kwa fa ma dey. O go sa to o yi kana o fitu go for machine so nyama. Na wo to yamo kwa nkare wo kro. Ewa. The best me you find that about me account board I'm talking about transport no. Transport no one me the problem me but so why no way you know. Also no help out. Okay. This show so help out. One thing for me about for so that's the property so no find. I find you find that. Okay say they would know when you go man. You find a wire no. Right. Now my man so one you know man was one system of man also Yes, we are Bebre. Hello, good morning. Hello. Mbajo, good morning. Morning, sir. Udeni baby au kasafi. Franco kasafi tamso. Medase mayenti wano pay. Yo mamonya dumaro. Yedase. Yo, I say the penny for the penny for mokai. Tanka ombedi susta ama ya kamejidi sanka amemi susu ya kameno omagi ya pepa kwa tatomo kanu kwa tudo na mokano ya chiwo mnase ya shawo tife no moka ya na so moka tama na sa anu mo mebo ya chinse omachi kana excavator no magi be chini pana na amina kwa tuna be ya tele atola sumbeja na sila na
my said they're trying to see that the won't be anti so what can somebody yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. Yeah, Sammy, me da say my enti wa no pay. Yeah, me na born na bado. Na me friend there. There we telephone one of me yehu. In telephone shegalam say na say. Oho na me problem no. Okay. Yana yamu yakuta dem shovel ni picker to yakopa bibia di no. Yeni sky bottle excavator. Yeni sky kwakoto machines no. Telephone wa shaft no. Ya produce wa kukudu obasum Ghana. It didn't credit kind of day. Penny kono obo penny bi a shaft ya sponsor man ko for sensu. Because many are open solid 50 just one day. Right. Because the bonds in Suru, only scope machine. Machine says Suru now a benefit. So who are the leaders? Who are those people? Okay. Machine owners near one among one woody. The young get men feel that we are one for where I'm wherefore one of my gun and free. Now, one of our workers away at my work with the idea, the last 2-4 camera cancer rating. Workers are one walk with the idea, not what you want. Then penny for no more disguise, money, not to come she. If yes, sir, excavate an issue, excavate an NGO, the family, who is the owner of the machine? Okay. What would it be? The gun up you do, small the madden. Maybe you wouldn't matter. The big madden here. Yeah, that's it. Name and shame. And once I'm not okay. Once I didn't try it, hello, good morning. Good morning. Never shall we did baby Okasafi. About your never. Medase, my anti-way and Opemira. What's up with the baby? Now, I guess maybe a boy's no way that I'm saying. With Jaya, okay, Abedima. You said that I'm saying I'm here. And I'm a guy. Almost case I'm going to you. Yes, I the Mr. Jaya can we. You know, if you I'm saying, you choose alternative, what's all another. You won't post on one down, careful with Jaya away. Also, stop. Yamin Shrow. Once I didn't try. Good morning. Me ba cha udini baby Akasafi. Macha Kinkatan. Me da say ken my enti wa no pay. Asema Mr. Napoleon Eke Asanta Papa. Right. Na the next question is to engage the member of parliament of Tarkwa. And I wish it is South Africa and then see the governor. Oh, could you say one thing? Could you walk in Qatar? Right. One bounce my MP, I'll come to Parliament. Sure. You implement the start here. You implement to her. On my February, there is not that will have it. The one the country park government and on of my good country Parliament here. You might here. You won't confuse your multi chemicals, you'll be to your attention. But I'm let's talk. And then, here you might, you know, say, the whole day, applicable and engage with the MP now. I mean, also making appreciate the land and natural resources. I'm a coffee boy, man. You have to wait for another, I'm saying, they're in a properly. That's it. Yeah, that's a can. No one's wondering today. Ubet me a boy room and a pay at the Aba, Yanshena, Yanfobi or Hato, Nayanko. Pacho, good morning. Would anybody be Okasafi? Meda say, opening my intia one to pay. I'm going to be checking Kaka. I'm going to get no friend or I need a check. Okay. Oh, sir, I saw more than one. If I miss the Opa MC1, police commander and a soldier commander no Tarkwa. I'm first imagine pension as I say, who know a police commander. In German 3 months, 6 months, once and you know, man, and in check. And young commander, you get to say, what about the years are not there? Right. Yeah, because what is an answer when someone who comes out doing all this noise. Yeah, for the mama, or can say, such a phone and say, the military book for me. Almost on communities can you say, the mama stop, you know. That we don't get to show no way, so almost on Monday, it's only I want you will be. It is not look on it. It's about my ear for the day making. If I show be inside. So what if you need one idea? What you made the wabble? But on the muscle, I can go on, go on, said the Masami Kawa. And I'm for like
can be about right. Yen said as a baby, and for him for Fred Madino in see her. In common, I had the baye brenso ason, entino, Yabe Conansana no, Yura, and I say, Ubia opese, Oyen sem chro ejuma, Obeyen sem tronia, Obekasa TV so radio so, and Tetie Suku no Bia Batakwa Hanum, Womu eye Tamsuni Road, Takwa Heya, Omane Macres Christian Academy or Daibakum, a school benya. Wilson College of Journalism. Yabetru bibia efa radio adwuma ye ho. Na upia bonten a obeye obia obekasa nimdie mu na wadwuma ye ebehita amanman nyina eso. Me patwa no pay frɛ wo mo na twere wudin anabra Sompa ha na beje form no bi 0246 401305. Mr. Napoleon, what ye afrɛfo no won komo na so wo mo ani. Almost unsusu ye no eye na momfanto krata so ma empanimfo nsom na enuru aban mumpo wadaroma wase media wie na ye nsora no pay yo we de meda wase pa sanso na meda etiefo ase nyame nhira won ewo emaye hu ni se asema ye ka no so ade wutie pa right na obi ode na fidede atosumpa no mesre se obeka kire ne nua na ne da na nua so ede na fidie dia to se ye be ye mine no mu nkyerɛkyerɛ emreto mre bia no small scale miners e ba be di se adwumade no wasumpa na anopai me fa kwenye so ebo enuanom a wo ye adwumane nyina kokɔ se obi anye na adwuma na onye ne yie nim wo nimdi a otumi e bibia bi right se obe ye adwuma na obe ne yie na wonse nsuo nsense ase enopani ade a ehaye right ha wonso a wotie me ha wa wo community no mu na nanom ene busuafo busuapanyinifo a wode tumi ne de hye won sa wo ye saade no obi woni sika na obana wa amfa ama na ontumi fa ne pe emoro wasase se besre se wonhwe na wontwe won ho firi ho na ansa na de ma so hu ne se nipa no owonimdie a obetumi ye adwuma no wo ye ne ye anope mi da tiefo nyina sana mi da me paying for small scale miners ye nua ye akasa ye center chairman eko a oda eku na no de bibi ase anope ye da se bebre abusafo yewura Napoleon Tando ena oten nka no anope ye je wo mo nso adwene ene wo mo nsusu ye efa kwan a galamsey no ye betimatu asenkanka nia ese ye nsuo ene ye kwaye no ehon komo ena yede ebre we nti yeda na se nyame ya adoma abre foforom ye be san de enkomo foforo abre abusuafo on that note no yede enkomo yi esi ene anopay Freedom Arc Natural Mineral Water Company for frefre say ensupa ewo edwa eso se open nsuo anoma na wakai se obenum ensupa ensuo no eye Freedom Arc Natural Mineral Water me pache wo mo number nie 0244 534603 and 0247 615931. One woman to an among or more ashete so Sun City Dreamers as I say honor okwa ebeboao. The Blues Lodge Entertainment or the Golden City Rap and sing battle aba or to and safra se ma onye ha na bra na waduma chede a wo brabeda nadi na yenche wade udi kanya 20,000 Ghana cedi and flat screen TV near tosumi 10,000 and tabletop freezer near tosumi and some 5,000 and home theater ninyina om de bemau kama ewo ho enom Starlink internet services for kaka will say internet papa no adresu eneha wada roma frɛ wo mo 0500 050 853 one wo mo eni nkomo ye beba be ye installation amount Dr. Muzuni o Dr. Sano pay odepu akeka ye baba so Johnso ya hunamani sawansan wa bi go afi Johnso a moja wom kokko afifiri wa na pai moja Dr. Muzu say branin chen na onye waduro kama na bibia beko eno no Amuzu P heba mixture ena obennom na mom se opese unya blood circulation ye o pressure wo form na e wo soro opese ye normal Amuzu garlic bitters unya bi ebeboa wo afi ananseta acho wado srade dodo enne ne keka ho Johnson kan wa
wanye ntem adwonso agu ho ebi wo nso e kan wa bechema brands na adwonso na ba prostate ni mu abie fa ko Dr. Amuzu ho kope Amuzu garlic bitters no bi nonom ebeboa wo wanya stroke ho na ye wo ya ukodem a untumi na ni nyina doctor say ano aduro ewo ho Tarkwa mesiafo dwam eho na wo mo ewo frɛ 0599 402626 unya frɛpɛ udam ye boawo aduane pa edew anope nso me sama kan bio akyerɛw sɛ so obedidi na wadidi na aduane no atew tɛkyerɛma so de a ɛyɛ BS Kitchen Annex wo maduane yɛ sononko jollof rice kama plain rice any stew emutu ne nkatekwan banku ne okro stew fufu ne abenkwan pastries ahodo pizza enso ewo ho na afi aha oba yebema free wifi ebra udidie nyina no ubetuma access social media ene internet ahodo enyina wada roma yewo market circle Chandis bar dada no emu ehonoma na yewo 0547 007 139 ana say 0540627700 abusuafo anamontentin bia wie aboboa no yeda DJ Kenase anopei ahomachi no numpa emu ena yetena ase yakutemu akakra ede aba beduru ha ene na eye ebra ise eni pp eba yetwen wo mo a bepensa bro mo antimi anu yebra so enti no yede nkomo no esi ha enom nyame nhira wo onhwe so onka ho na ho amasem bomoden ase onipa oye no yesa akosi awieye na awrade obehira wo ade nyina emu. On that note no yede wasi medin ede Owoahene Acheampong yakraw